topic ni say, who is your friend? Yes. One young. Let me say beside you. What type of friend are you to your neighbor? Okay, Yonko Ben or Yama. Yonko Ben or Yama Day. Unia. Who is your friend? When or Yonko? And what type of friend are you to your neighbor? Are you to your neighbor? Yeah. Yonko Ben and I am a day. Unia. Una also we are Yonko Bino. Okay. We are Yonko Ben. I told them you'll be so by Yonko Pa. Now we are Yonko Ben. Yes, no. Tea preaching you. To the be also we are Yonko Pa. And I'm bizarre what you say, we are Yonko Ben. Now, Brandy, Yonko Bebre Ben, who they quay. And Baba Yonko Sam, who they quay. Tea preaching ye, and some fear and near, and 9 am the Mawo. When you Yonko? And what type of friend are you to your neighbor? Hallelujah. Amen. Yonko Ben and I am a unia. Number 3. Tiayi. Uso pa Yonko Pa. Now we are Yonko Ben. Uso Yonko Pa na. Number 4. A Yonko di wesi. Then a Yonko bi ya Yonko di wesi. Na do adi ye wo no bisa on question say wo ye hwan na wo so ye Yonko Ben. Yes so Ewiase bibi nya dan ensikwa bibi ensikwa David we an waso tie preaching ye ba me first quotation am de ma wo no yanko look na ti asemi anse de be ko look no me di ka kire wade bi wa Jeremiah 17 verse 5 tie Bible Jeremiah chapter who is your friend ko verse number 5 se Ewrade Nyankopon sie ni me pa cha obode ya we na no asem o kanie ya dumi oni ko a Bible se me nka ncha we say no me enka ya dumi obi a ode ne ho to nipa so no ode honam ye na basa wo de wo ho ato nipa so ye wa ye ya dumi obi a no me enka obi ode ne ho to nipa so no ode honam ye na basa nipa na ode wo ato ne say o ye oyonko no wa boa mu ehunu nkwa ana se wo boa ma wo nkwa bo yasam o oyonko Ben ani na ode wo ato nipa so na ba bia ode hu atwe nipa ne koduro no wo hu ni say ba bia wo nam na nye enso wo se wani ma ho so ani na wodi yonko achi akoto wo nkwa twene wo ne obi nam onka sempa onwuna dwempa ontua na mompa say nipa wei otimi fa nko hunu nkwa run for your life. Yes. No kunu yonko o wiase. But na wiase obi timi ni yonko achi so yenko wu ase yenko wu. Hey. And the Bible said no men can we say ni pano a. Odu akoto sa yonko no so. Na wo da honam ye o. Na odi say ni pakuna ye basa. Na wa kuma atwe afri. Na wa kuma atwe afri Nyankopon kodi yonko achi. Ha, obi ti sa o wiase o. Baby aye keka kono omo keka kono eye owo kwan but o se me madam fu ni be konti meko obi di ni yonko achi ko beach na nka ni so obeko debi omo komensuafo mienu nyina se ye omo me come asem ti ye hunu nkwasi asem a wo mutrim yonko na wu so di pano so wu yes Bible so obi a wode ne woto yonko so twetwe ko bani mu tie Bible ye se dua kweti obi ye se dua kweti edua anya para eso aye paprada na papa ba uhu na wo unam papa ba nya dan uhu da because your yonko de kana wudi akire wan ka santimi nwene ma ho ayonko obi nti ayonko saminti obi na wari asai ayonko saminti yayi obi afi adwuma mu yes ayonko saminti obi ko jail yes ayonko saminti ya bo obi dua bebi aka no adentia na nkonka ndua bo no dabi nanso okodi yonko na chi no wanti andua adwimpanti dua bo na ka no woni ade ayonko ayankrofo Onyankopon no oboso ba asase no ma ye wo ne ayonko fa ho yes edu fa yonko afa yonko pa yes o fa yonko afa yonko pa woni ni pa na nantini su ne ba mienu adadi run for your life yes who is your friend I know yonko and what type of friend are you to your neighbor yonko ben na yama wunua I no be kind negative or no kind dia me pa yonko pa na wo ye hwan wo ye yonko pa woni sa yonko na be besi afiri mienu ni nyina
Di be si afitu ni nyina. Ba ko anya yonko boni a uhuru yonko papa ni su ni ne ban. San say de nani su dawo no su ya dai enko bonim but yonko bi den. Yonko boni ti hwehwo mu ye wo ye hwan. Adima wo yonko. Ana mi bisa say wo so hwan wo yonko. Hallelujah. Amen. Proverbs now we are friends Jeremiah now chapter 9 verse 4. Jeremiah chapter 9. Bible can yonko wansem. Verse number 4. What's the say? Mo hwe mo hu yi. Bible nkasa Bible ma warning sister brother. What's the show we ye? Awo mo yonko no mo. Awo yonko no mo. Show we ye warning. Yes. Careful. Ewra be careful. Yes. Be careful. The kulim. But you woni nam nyakopon twajampo ya we hunu say. Ya we hunu say. Say kanya yonko samu a akwa bla bo fata. Akwa bla bo se. But yonko say. Nanka woni mu wi nom. Yonko tu no mu wi. Nanka ni mitramo nom. Yonko tu no mitramo. Nanka wo twi sa shisha ni sa nyama yi. Enso yonko tu na machire. Nanka woni ma shawo bo. Yonko tu bo shawo. Kado ye. Ka yonko ntim pasampa. Roman ambassador. Chichi mfaso tu yie. Nkwasi asem we. Bible say hwo ho yie. Na onia bia wafa onia mpani no di sekro. Omunya twitwa mu fefo kotompo. Ayonko bitimi nanti we twa nyonko kontompo we twa nyonko kotompo. Omunyina ya sa. Ayonko fo mienu. Oya so ya. We ayonko papa. Ha? Ayonko mienu munyina ya oya so ya. We ayonko papa. Dabi. We ayonko papa. Dabi. Ayonko fo mienu a azan dokoro wom. Na mo se mo ya ayonko ay papa. Dabi. Yo we hu mabo. Amen. Amen. Who is your friend? I know yonko. When you twon fefo kotompo. Ayonko mutimi twam hu kontompo. No kra de omunka. Ayonko mo nka no kranchira mo ho. Omama atrosam akọ. Ayonko ma atrosam di mu hene. Why ayonko? Ene ya mungunu. Yes. What MPP musu yonko ni baby minister. Enso unya yonko pa manaka onko na dia tu na dia so. We NDC ni unya yonko pa ama yonko. Awni ni one party. Na mu twitwa mu 19 we ya very yonko. Dabi. Siri mu siri kira mu ho kwa. Aprekesema ma wamu na butirim. No asiri wanim atiko wusa. Ye ni masenkyere atiko wusa. Anuma wo sere kira yonko so atiko wusa. Adwemwanya yoma ana mu yonko brabo no no. Ana obi wu a ana hu ni namfofo. Yes. Afutuo be na mo de ma no. Bro wu ye bro no ote so wu afutuo be na mo de ma no. Ana obi wu a yankana kira se obi wu obi nim hobi. Yes. Yentia me kasa wo tunu fo pa. Anka yade ebo ni kan mo no. Ka tunu fo pa. Ka ba bi okwankonko. Wo tunu fo pa. Kwanko to so ye na maniem. Yonko ben na yama hunia. Who is your friend? Why you yonko? Me yonko brabo and the way they mentini wujai. Bible can send me a child to come Bible now. 1 Corinthians chapter 15:33. 15:33. 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 15. 50 verses number 33. Verse number 33. Read your Bible. What's it? Bible say saying. Mama wan dadamu. When you go on a kasa chiro no what's it then? Mama wan dadamu. Hwe no mo bi anya dan. And dadao. Hwe no mo bi anya dan. And dadao. Obi anya dan. And dadao. Misi obi yonko ko di nachi. Eye na dan no di wini no. Na nkomo boni. Bible say mo obi nya dan en na dan mo. Yes. Na dia ba dia. Nkomo boni. Enkomo boni. Esa obra pa. Esre dan obra pa. Misi obi wanye ye nyina fi ayonko sam. Yes. Afu say bedem pan fo bu fo say ebefo. Ayonko ti na kwoto anyati. Modu. Ayonko 70 kwoto wanye dan. Kwoto me so wanye dan. Wanyati. Wasi Momo wan dadamu. Momo bi na dawo. Na nkomo boni. Na nkomo me si obi kwaduro so kwaji sikaduro yonko ti no kwai. Yes. Nene hanten. Obi oso wo nyi yankopon ni da. Enye sa adwene ni onu ni trim. Ni yonko mu asmo akanti. No di yonko na chi. Wo ya yonko ben. Unim de yonko ti mi yaw. Mu da. Ba ku be waja ba ko. Na dia ya wo mu ni se yonko sisifo na wo sisi una na wo di na ideas. Edi ye adwuma no. Ukọ wuja no a obese sana adwene. Sa be no wawu kwase awu. Wo konti hasana adwene. Ti yo ewu mo bo. Amen. No fa ne ngusa ngu so. Amen. Na hunu yonko pa fa akiri. Yes. Hunu yonko pa akiri die. Yes. Bebia wonam na mo wa jai. Eye won sa ba ko no. O yonko yon sa ba ko. Wo se jeje na beto sintidua twatwene. Ejeje na beto sintidua twatwene. But no be ejeje no se mi ntwa.
Bible say momo bi na da na nkomo bone esa obrapa iso obi abra na bra ba ye ba se nyina fi ayonkosam yes ayonkosam obi won man business oye yonko di na nutum a na dia we yi wo se san ko ye say ya otie yonko no change business na say yonko bi odi obi achi di odi na chi nyina say oye wo enemy but you don't know dabi yonko bi di wachi oye wo enemy but you nim oni yonko bi na oye wo tamfo na so nim kan wo sima sam ya fu so no ye ni papa panti obi oni yonko papa no ben wo no kasa papa sam papa che wanya wo nya dai o mfada adentia ebi die ni bone na fa yonko yes ebi die ni bone na fa yonko yes so kure ni bone no owura dwuma man I know yonko yonko ben kasa was enipa mu hwan was nipa mu hwan no nim de e wo nipa mu nipa mu hwan e no nim de wo nipa mu nipa mu hwan na nim de wo yonko nipa mu aji onipa no ra honhom e wo nim wo wati unim yonko na ado ho abon unim honhom e wo nim dabi a wo gina nsem di ga keke so wo chia wakọ benkum so wo gigi wakọ kun wo be da hu wo be da hu yonko ben ba mo se nipa mu hwan no nim yonko ne nam no onim honhom e wo nipa ko nipa duanum Uronko agina dia ni unim ni pedia no unim ni pakwa ne nam so ye ben for haka we da hu Peter hu banu be da hu onso na ugini di wo wi ase di o kesi wo nyina nim say dia be mu akodi dia be sell life dia be mu akwa we ye be first wa be bre say e be to ntam e ho abra bo na o da wo na o twu kom na ka onim nsa no yonko ane ne kwatra apetichi ba ono akshaw yonko papa no omo anka se pon hwie debi ono hwie wetime hwie kitua bi ono hwie ma ha yonko osika wo botom nti apia akwa bonte no onim se wo bura ana wo ye den wade cheba to ofa se yan konkon no nsa no hunu nya wa hunu subi wo mu se wo bura wo spanish car rough eti fi ocho yanko nyina no wo kwaburu eyi ska na den ama no yonko onim wahu weak point onim sa wo bura wani so na ho onu di uko bia ba mu akoburu mu agi usika die wa ya yonko pa debi wo yiri ka bibia wo die ukun ka bibia wo die ababa wa me di mu yenu nyina oba bi tibi fa yonko ni kun ka wo die yes apart mi tibi fa yonko ni yiri ka wanyere on die mu yenu nyina mo problem yes yonko oba fa ko bibia wo oba fa fifi akwa woni fi da ho yonko ru fi kro be fia na wo tisi sanfam wa ya yonko papa debi wadi fomu who is your friend wani yonko twazo ha waso ni bamu hwan osi ni pemu hwan eno nim de wo ni yonko ene nim de wo ni yonko ni pema ni pa obi ntini yonko boni no wujai yonko boni no ntini wujai woni bibi yaw woni mra wo so mesi bra bibi jejew yes sister bibi jejew yes minister bibi jejew yes ohini bibi jejew yes assembly man bibi jejew MP bibi jejew yes yonko ntimi wani na ho obadie fani sambe kan amen ne ngo sambe gu so amen omwani so ntaw amen yonko be na ye yonko bi wona okitani boni na na chia onu na mudi aduane otimi divide into two parts no no equal to na toilet one sans lecture we yonko papa mudi aduane no ase challenge say am fufu say kele fo no ye fine o bofuro no inside bofuro no tase we ni jun woni fi bofuro bi anim bofuro bi anim twan kwala toilet di aduane boni no hwe de bio ma woni aduane e be mu walusu kese u belusu bi wan kasa twadi ampo ya wona do yes ka wawu dada yonko na ne na meti niem de wadi ko mu wono de yakopot twadi ampo ya wo do yes kun won tibi nkun na so wa bra bo so ensi wo da bia yonko be na ye na yonko be na ne na mo oba de fa de sen amen okay Proverbs chapter 12 verse 26 the Bible Proverbs chapter 12 verse number 26 verse number 26 who the Bible asim oka yeti oba de nyankopon osi otri ni oso ni pati ni ochere nyonko ekwan pa me na me sure Bible no Debi. me printing press oso ni pati ni o ya tri ni no ko fati ni yonko a sa tri ni no wo jimi kwana ne na mo a oba chere okwan pa ebi na ne na mo no debi yonu na mo chere okwan pa debi oso ti wi fati ni yonko a
What Jimmy said dying. Kwampa. Nam se wan na ne nam no. Kwampa no akyerɛ na tie dia to aso na abɔnefo kwan ma no abɔnefo kwan abɔnefo yɔnko fadie ɔma wofom adam si tasene ba nyansafo abɔnefo nyans abɔnefo yɔnko fadie ɔma wofom ɔma wo yɛ den ɔma wofom ɔma wo nya de pada de bia de bɔne de di musuo bɛ braw de ɔde ha bɛ braw ɔba na wusu so no osu bi ɔno ko timi su chan o timi su chan na wo kra wo ni wa sa ye wa rewo o timi su chan na no ja se do wa ma ni su nyina ye se de ye wo se sunu wa srawo yo wo se ye sunu ye se de kwa unima me catch the Bible say you fete ni yonko no hallelujah o kira kwampa na de ofa odiboye ni yonko no o ma ofom kwan de obekwa kwoto so ni amani modofo eno ba de twediempo na me doba ya so mezi aso e fa me so atufo ne yes say who is your friend why no yonko abrante school na okono abrante no afa yonko no otutu atare wo nti wa che onyansa nyansa kwampen ana watwe okomusiom yenkoko so demonstration Ghana oba de hu yamabo amen Ghana ena hu yetue sika so obi nkokumo bi contract killing wobla ukwa obi manzo a yetue sika mo bi se onwe adwen pamfa mrew Ghana de yetue sika se yenkokum nipa tue sika se yenkokum nipa yetue sika se yenkokum nipa enu ama mo be salande me hono if na mo tiam se security camera ofio a capture mu ye hu mo si mo a capture mu tinemo nsamra boni be na apostle kwa ma media yam no kura wo kan topic na media ma say who is your friend yonko na tufu oba opa sebra be kumi aye de an babu wenti na won kana meka we say nyama so sem bia aka ne papa mu na so akwaji TV station na so de meka no na so aye de wa condemn me ha me kra because what's some down me sauti minim say de meka me ya no korenti na ha me o condemn me yi ma no but me no me kontokwa na de aye kan ade na mo pesa mo ya na bobo boy wa baby anka akofura fin ka bebo dabi na minim say what team camera no na ka be see inside boni be na me ayam so for no munya san kwase apabo no na moa mo dabi time eyem krasesam eyem krasesam eyem krasesam wate aden mumma bibi jadi bi yemu sam ya trofo mum pesa no kure be sori gina mum pesa no kure be sori gina mu ye no kure no atamfo mu ye no kure no atamfo ubiem ko aden yakobo bo wiase nipa maamu dabi samu mefa wom dabi yo we hu ye mabo na mu oba de na tisoro ohwem nyawe ohwem yo we hu ye mabo amen me ma ne me yirim na na mo ayem hye ne ha me na ka me okwan man ko a I don't have problem yo hu ye mabo amen onfa ne ngosira ngu ne maso amen no ma ne mabambo amen wache yen krasesam yes papa aba adai wesu nsheki mi o dabi se mi mejai se mi mejai dabi oba de hu ye mabo amen onfa ne tumi ne bambo embegu so na wonya dan adwensa kira obi won ma na nya na adwene ha eye yonkuo bi gang bi awakodom aba who is your friend why no yonko now ye yonkuo ben e de ma wunua oba de hu ye mabo amen Bible say who dey take Proverbs chapter 18 yanko quotation me go to here no right 12:26 I can 12:26 we are no 18:24 13:20 otrini ni kire ne nyonko kwan pa Bible say otrini ni kire ne nyonko kwan pa na abonnefo kwan na abonnefo kwan de oma wofom oma wo nyonko obi be ma wafom yes
to come Proverbs chapter 18 13 verse 20. Proverbs chapter 13 verse 20. Gang na wakodom no. Was it any nyansafo? Gang na wakodom no. Me catch abrantie. Woni nyansafo nante wate. Na dani nyansafo. Na hunu nyansa wate. So we jimia. Woni nyansafo fu se woni nyansafo na nam a. Ko beka Joseph bra be ku nyonku nipa. Dabi. Ha? Ufu se me nipa huru bi keke. Me kasama nyankopon ma. Yawe ne makoma de etom yem. Wate. Me twi akra ma oba de nyankopon. Me catch your plane. Tito bi kase obo pa sabra na be di mewu a. Hallelujah. Amen. We say nipa na djembe no odwene. Na fu se nyankopon be transfer. Me wo de sakam ya change yabo. Yes. A change yabo nyankopon de nkrofo nyina be dase. Pa. Owashi because ni adwuma ode me ya no. O masa akwa no. Na dwene to wanya kra no judgment man. Telling you. Telling you, me catch you. Ti sawadwene repent. Yes. Obi akodom kuo bi na omoda ni contact killers. Amwao. Dabi. Amwao. Dabi. Yenya djuma enkomni pan ni ntwes ka ma no. Dabi. Bible says someone in fifre. Yes. Ati wani fifre wo sem so ba from me wo. Ha? Wani fifre abesam. Bra. Wa mama me bragu. Wo mama mi so ba nyi so aboso me nkron. Na sa brawe na abebody. Wa gu ho ani mu asa. Pa. Ka kire nipa ko no bo pan se besen ko. Besen na ko. Oba di hu yamabo. Amen. Ananya mama se wo tumi no. Ani na mo fa tumi ni mama eme crash no. Say do the man ya mu se ensiaga. Eti mo di physical na ba. Physical no so mo to ati se eku. Ate. Ano bi ye bia be kan no say and na we be ma de down. Me to script camera bi amfo. Dabi. Mate. Me nya me yo ni madam ho so. Yes. Me ni mo nyansa kra me tutu sai. Hey. Then I will catch you say, hey, baby, yeah, you are what he has you. Yes. Oh, yeah, my boy. Amen. When I'm in police for now coming from for. Master, you pon sit free through mat. When I'm catching, I told you, I many numbers. And I'm tell my friend what why then? What take action? Yes. Baby, I'm not going to free police. Oh, yes. Yeah. Muti police mujani. Fena muti. Munya mema kra. Kaba bonsam. Munya mema kra. Echo so just about mu. I wanna bo say yes. Some funa mudi no. What? Kaso bia na fo aso. Na ga be ko frenya nkopon no me den. Na bi wa man enim de ni nyansa. Oh yes. Eti me dawo na oto a me de na me bompae. Am dey afre me nyankopon say onye den. Me promote na ba bia duri de oboa police soldier be piem. Amen. Amen. But you win yamabo. Aden. Timi salam na we na mo we fra mo de kwan. Hina moko. Ha? La titi for pen ko fa ko fru po. Mo fru wo. Who is your friend? You buy na titi was Bible see. Eni nyansafo mo. Woni nyansafo na. Atani nyansani. Ni de nyansani. Na de oni nkwasiafo. Na de oni nkwasiafo na mo no. Ohuna mani. Oni nkwasiafo ni na mo no. Wodi ni wo bon nkwasiafo. Ohuna mani. Ohuni den amane. Wo ye na bibi bi chewa. Kawa mi usi. Wanu wo sino no dan fie. Ai. Ohuna mani kwa. Kan ko den shiri bi onu ntie Bible fa nyama mi choye. Wasi wo nye nyansafo nante. Na dani nyansani. Na dani nyansani. Na de oni nkwasiafo. Na de oni nkwasiafo ni na mo no. Ohuna mani. Ohuna mani o. Wo be to so da mani. Tell me about ko be gu no da baby. Ye ni mi de ku no. Ano patutu dem ko foja. Bu mi se die na si. Oyeden. Ofri. No akwa he. Yes. No one we am. What is say wa brabo. Nanso adamfo bi wo ho a. Nanso se wotimi nya yonko baako a wotimi so mpafutuo. Sa yonko we ye ne ntranch. Balance. We asofo ti aye. Obi jimi member na ntimi nkama asem a se bia wo fom ase ma hunu se gwe nya we elder ti aye so what do you sharp? Yes. No hunu se gwe odi wachi watene ho Hosanna omo abasaka crucify him. Yes.
akwa bi nam krom sa na nkofo pagya na no so mu wia no o se menya na no so bo aya so na no o se menya na no so bo aya na no ye na no se menya na no na sa o ye nya na pe pocket fo mo ye dai o tutu baby ni achiam na no dwane unim so onyo hene dia dwane o boji na no o jira no so jira omu ya no ma pagya no na sinsen wiem na ne bag akodi obi nsam ne handkerchief obi ayi na ne kwanse gudi bottom hwire gu fam yi ni bottom yo mudi ni si fam no ada na ahenkwa ewia no de nya na no nyina na hyerai ati ye kamfu du afro no ne ye kamfu wachacha ati omo kamfu du afro ne ye kamfu wachacha enti emma yonko a ukoboni mo ntimi ntufo no enne wonante ati nya sa unhunu papa da papa de papa unhunu because ono mpia nko papam abribi opia ko so hwem ujimi kra na obo abaso ade a wo ye nye na opegya wo say yo e odi entia e osika eni hunu say sika ni nti na ofo so obo fam a obadwane agya wo yes odi abisa wona abo fam na omonamfo adwane agya wo obo fam pe obedi sika ni bi obe balance onyo yonko otra so hwe na maniem ya yonko a otra so hwe ni den amaniem onye yonko a woni nipa dwene e wo bla nipa wa hokyerem hallelujah amen yo we hu ye mobo amen no mani tumi na ngosa medu proverbs yanka proverbs and yanka proverbs chapter 27 verse 6 okay Proverbs chapter 27 we are proverbs chapter 20 verse 24 verse 6 osi dey odofo pra e no kure osi dey odofo ni pra dey no kure yes se odofo bi e ka se ne meni me yonko we ntamatete a no ye odofo papa hallelujah amen e no kure because enyime bi a wa hu a wo de twe no ho no onu nkuto no te yesi nye de bofo ekowuram ekohu nyina ana obafie be den it odofo bi pra odi pra na no kure because ono nim yenti o balance yes ono nim e bia na ne yonko no onteni amase da bia onye obi a yetia no da bi tite babo na atamfo mfia no yensisi na atamfo mfia no eyensisie oh me de se de otie bia me no benante se de yo anya papa as soon as you tell me who mistake no quality mistake no a very dangerous as someone who do to ka babu no babu kan sambi no bi academy de and me fa yonko kra biom na de yonko ayamie yonko ben na wo so ye okay look 6:31 Luke 6:31 Luke 6:31 sade mo pese enipa ye mo me na me sure babu no me a printing press was ya brand me ma me papa awutie me ne se die wo pese enipa ye mo wo nipa bi ya ma wo na ofre so yonko papa no monya mo sa wo so ye sa die ni bi then no bi pese obeye no bi onye ma no tie preach ni ye pa wo so pa yonko pa na ye yonko obey se die wo pese obi enya ma mo no mo so monya mo sa ye ma no no so nya yonko pa yes but no bi kita adwebone and odi pa yonko pa so obi mejimi ma no who are yonko ben who is your friend one yonko and what type of friend are you to your neighbor yonko ben na yema wunia said your bible said yonko what say sade mo pese enipa ye mo said your pese enipa ye ma mo no mo so monya mo sa said your pese obi ye ma no also ye the same thing ne fe hu sampa mi pe bru onu so pe bru ye nyina bru ye de nam but we de onu kita danger o se fa bru hia no se your pese di pa bi ye ma na hu ni so ye yonko pa no so monya mo sa no so ye ma wu nua no so so nya yonko pa yes but obi nam enya sa na e dey e ti obi ejimi no didi yonko obi eji but yonko no ne nam no njimi onu ye nitifo yes ni nitifo yes yonko nitifo woni nante ansi wiye da bi ebe haw yes obe bre yes yonko a ade e ba ni side ana oye good man yonko a o de wo force dia man no de ye papa but ye efi no ba bi enye papa onwene sa onwene ma who is your friend one yonko futu be na de ma yonko na yonko na mutu for fa en no yonko pa na nya yonko a utu ni for on fa yonko a
oye takra wo gem oye yonko boni yes ti Nyankopon abonsam di bi ye no esoro nti o ma ye nyeme nsia wo kire no no de be hye mu ye the 7th one to o se ade nsia e no du twedi ampo ye wo se wotana yes na de to so nson ye ne kra chi wa opa ye nkwa ade kon ye nyi no wanwan ye nkwa 16 verse 16 o se de ade nsia o se ade ba ko ma ko 6 ana urade tan ana Yehowa o so o kire na de to so nson no na de to so nson no ene kra chi wa de ene kra chi wa de eni etranton number 1 eti eni etranton atota kyerema ense hwe mo je di menguo akoma adwiri musudwene ena ye hari tu bi ka ko boni free ye hari tu bi ka ko boni mu ntam odan su krumu hu atrosam ne do hye anuanum ntam takra wo ona to so ahe 7 number 7 do hye anuanum ntam dai takra wo jem adentia ne Nyankopon say the 7th one way ene kra chi wade do hye anuanum ntam takra wo jem say we anyway no we mfimfin okaka we wasam kire we okaka we asam kire we obe later na fe wa man nuanum ankasa start teta omo sa yonko we ebi si wo heaven Nyankopon so tete no na bonsam awuro ne abofo ne ntam so scared amwatinya tu abofo na so say Yehowa we nipa bone onyame bone obatam bone ampani ampa na bonsam awinya abofo nchichemu miensem ba ko de mabadan ha odofo mewura ho a kire say bonsam atimi awinya abofo nchichemu miensem ba ko abadan ha na wo nipa wo free down be na ko top brown tiantaba wabla wo tiantaba tinani abrese watimi awinya abofo betimi awini nipa to am woni anawa say te betimi afa yonko so awini Nyankopon ma ye won wo Mika chapter 5 verse 7 Mika chapter 7 verse 5 verse 5 Mika 7:5 ko munye adamfuni munti adu aka no Nyankopon say te betimi awura nipa bi 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 nipa bi awo abra bo muntinu odi nipa ne be bata ho no ma say sa ne ma no to bi obo wa o misi access yonko no what and trust nyini bi ani asemi no beka mienu adipa na wo yo no pia kwa adiboni adipam adipa na adiboni na wo ye e no bo apresetram onye yonko pa Bible say munye adamfuni say time etimi wi abofo podi ma free top aba down dia odomo be gu asase so dia ene wotia say tabe wura nipam ama nipa ada nipa bonya ma ye ho ama ye nyina tenta ye ho na ya ka asase we so ye ni nyina abada ni jem ye ni nyina akosa yem eti Bible say me ma warning say munye adamfuni me nyi yonko sam ni emfa wonto onyonko so emfa wonto yonko so oba oda okukum ne mpo se ma warning wo yiri fitimi da na yonko oba oda okukum ni be ma wo so oba wodi utitwi ni kukum no wenwanu wono hona wenwanu hwo ho yi papa sa yonko we so ye dangerous oba wa no be ma wa no o ye very dangerous ante oba me bi won kanu kre oba bi won kanu kre aso ye di akwa no oba o yonko brebo yes ona oni da sorry yes ekra yes ekoba yes edidi hallelujah amen o say wenwanu wono because your secret is your power if you don't take care na ma ware jijiuti to bi bia na ada na die ha woni na o na samba odu be gina amani hu krom you are omra wabla bom amen who is your friend I know yonko and what type of friend are you to your neighbor be na yema wunu yonko be na we den we yema wunua Bible say you don't kukum ye den dwan no munya yonko ni the bi me say yonko sam no do so do ana we mi yam yonko we yam yonko obitimi wo obi na ya no atwa den no sana va yonko tesia yonko bi su ye su ba ni o de that rough above yonko abada okay onko on nam no adidade die de do oba ni yonko fiese sia no kita politin bag menka yonko ye nua o David menka yonko a woni ne wo yonko dada but adidade da so make an enie yonko we no mi huni na nansa o kina masesa me bag e ko nfie eno wasam na meka na nye yonko ye yonko dada eye ba okromodi wachi ko
ono ko ho asem na meka nye yonko a woni nanante ache ho asem meka obi ohu na nansa ya na what ye watutu abetra so so ye won so ebi se die do hu ya na watwe ya waba ho yi ana wonyene no ho ye ohun den yes and nanansi na mu hia wo party ase ade achi ase mesrawo bra yi feria to nche na ga jense azisa yenya sa ne ya odabi abrantie o yonko ni wan o me yonko ni sister we ha jai abrantie wuti fa ba yonko dabi eh hedo a kire chufi me si ba ma bi ni na fo ye manko a wuti ni sa be fa yira chi wa yonko fanya ka so ya manim wa fampo dada man I don't from yonko Bible can say me a choice obi tiri so janje ni buku ya kwa promise 6 verse 27 oni padi oja ebesha obi se abranti a wo ko fa ma yonko ababa wo yonko ye mema wudi ja besha okuku obi tibiri ja awro watade wudi ja sha okuku watade ensia no watu batim so obra obu ensia na ha opeso o chose petro enija ensia obetimi afansama so obetimi asoja report now do na kosi ejanum abra enshaw eti pacho ga ni betimi ashew brand betimi ashew gani betimi ashew woni now sala na do ko no yonko yin do ko e ma ba fa yonko ma no yonko no sana oti o o shishi rough hallelujah amen wa yonko fanye e ma yonko e ma fodie babesia wonamfo fo ye mema nko a ai wani mo fe that's why ya se be bre adan on fa me pem o ye so mo point o ni ye ma yonko fa so be kokka mi wasam ti ni ye mema na me ni on boyo hey sister Jade o kire no stop it jai kra na wa ko shia ba ma stop bon bia o ba chiro busumi adua maburo ebi adu ayo wa yonko sem na ko duro na wo so ye yonko obai wo so nya yonko akekansam wo nya yonko akekansam eti Bible say do person obi yama wo no wo so yes ah obadi hu mobo who is your friend han na yonko to Bible no so yanko Proverbs chapter 22 verse 24 22 verse 24 Proverbs no what's any obufufafo mfa yonko efemunti ha say abante na kofa yonko ne koko eche Nyanko pa ma woni se mani obema ana oba opeden ebufuo tete na bufu ni bufu a ose onu ni bufu a ade piefi na no bani me de me pe kwasa samo me de me ye wo fie ha me uni se bi bufu a mi bufu an madani mi bufu an madani wa ya mi me hedu bia oba besia ni bufu a o man se ni kunka si odi bo windscreen ebufuo ba no adani abobade destroyer o man say o mo ka konkonte otimi tam konkonte no odade se no ato ndini kun so wato amana no so aso abre no so aso no so di say yi be konkonte no dia family ko di ira nim fine mo wujimi ofio ebufuo yo nko akofati ya family no nko adi bema pebufo no mo dia ware no mo wo fufo bema ni gina so no opem pam opem sa no mo di nkomo na no mo ko fa banche no ye ko fa mirror na banche na sa de nya kra wo me pesa me so banche me pesa o kire no na wo so banche watu wa man no kra wa man say me so banche de me mo fo ne say sa fo akwa mirror to da sa de da bi na me do ko fi on na ko banche no na me be wo be bi sa sa banche ye de banche enya yenka ebi de won ebi na ye won me baju mi wa banche fo mirror to na we no bi akos mi pasa o e o so banche no ya na pasa ugu ye fie fo ni mase jawasam de ya pasa ugu ye fie fo ni mase we are me kan fo we are me kan bio unka dai we are me kan fo ni bio na to bonu wa ni to bonu no e de unka fo no na wo di kwan me me wo bio eya Kufonu watu achune no. Enkwani ye de. Kutu kwanu kawo. Kwani hwie gu sa no a. Emu nam na efe yi to ton beso nya. Sa wati wani so sa.
ti we nya wangwa no na ka ni kwa na nim se wom ani obufafo mfa yonko de hu yemobo oba de hu yemobo amen o si men ni oyon obufafo nya dai mfa yonko we de ma wo ni ani oberi ma ni brifo mo ni oberi ma ti we abrante wutie nya abrante ni na wo ye ni brefo ani bre ma be preach about ani bre one day yes obi wa de ba ko be hu no obi o si obi ani brade na obi wa na ni brade na ni bre no hu ni ntam da dabi hidden hu da dabi a uno ni brefo na mo a hwe uto fon fofra fasie nani obe muna sa ubisa na semia oden kujo yeah na da ri answer ene we bi aye call mall ho mu da odi wura mall ho no kwani mani anje wo kura no bi na no dwen no wa ma na nwe no mu da odi wura mall ho mani anje wo kura ana obi ayo bibi ye fifie ma so na bibi ana nyima me to insu ma to bi ama ja phone na kura me no me screen apai me dwen na screen apai a eno tren bi sa wasema wo mu ya mi o ya menya sa o ya menya sa wo de be se ko be tra karam na enko mi pentamu me nyanko obetimi adikan obi a ye fifie ba ya mi metimi adikan what are you trying to tell me come on so be tra karam na enko na ja sare na wo ye kura no meji phone na phone samu o uti na yi se wanya foforo nti anya foforo na se de osuba ya wo mu mi pekra o me je touch ni nshada oni brefo oni brefo pa oni brefo na man chata foforo dabi na mkacha oni brefo na munyina ma mini se yesi ekwa party ohun dress yan se onko bio ai o yanko menko bio ane oh menko no bia mo mo na mane enim oba ni na me ya obi ya ticket no invitation out dabi say be am menko on no friend no pay you menko na on cause say menko won't water there menko me se menko ti yanko enka me se menko e dey asem kra odi enko so so nkwa enfo so no o me hu ni wa bi e dey no wo ya be ni be twa yonko ya fa dane mo wa pe no ti o me na menko gubi wen was hwe ntade amashaba me na menhye wi mfanko we ni so apam pamatade e kamenti wo ya yonko panka pamatade o meka nche memsu nko pambi hwe wo montie niema bi ase odofo wo ya branta baba na ti say ya onya papa wo dabi wo onya papa untimi nya yonko pa ma wo dabi da suman boni pa no kite suman boni wasi eni sankrofo ne mo osi eni sankrofo we mo na wonsuo mo akwan nya sa be suo mo akwan na wonya fidi ama wo kra nya sa be ye fidi anyakopo mo sa abrante wa mo sa suban no na so ni san nipa we nante a wo be fani sunu ban yes be fani sunu ban be fani su asan fa ne ban ne te baba ye o happy e baba kan wa bra bo ho ati unimu a abrante wutie me oni brefo nyakopo we dey warn you me wie me the warning quotations ne beba yes what's sa branch and so we ye wono sa baba so we ye wono na wonsua na kwan na wonsua na kwan na wanya fidi ama wo kra wanya fidi ama wo kra be ye fidi ama because later now active you active the same star but enya usuban no enya habit enya sanete wo tie but a group bi akodi akire ama wo sua suban boni you wa mehwa Elohim ofan do ba me fia so yawo yonko ben ana ye ma wonua yonko ben ana ye ma wonua na why so na wo yonko who is your friend pay yonko bi afutubɔ no de ma nia okay yonko Samuel 2 Samuel 13 chapter 13 verse number 1 was Amon money any ni wuo yes Abrante FB FN Amon de tie Bible was na ye chire no David ba Absalom wo nua ba fefe ani dindi tama na David ba Amon peno na David ni ba oni ni nyina ye one father yes David mam baba ma ba ko na ne baba ba ko ana Amon pe ono ni nua ba ne na da ni nua ba no o pe ni nua ba no Amon nua ba tament ni hu hia no Amon nua ba tament oni awoto ni hu hia no efe oti fever ti me chi no woni ama ne yare ne fa kodam pass o yare na yare odo ni nua ba spirit be na be wura mu a wo nua ba ho akono ti bi ba wu read the Bible for me was na wo your Bible no Bible nkasa ni nua no so ye Bible no hu be ma da na
na eye amon din se obeye ni biribi na ye amon den se obeye ni nuaba ni biribi ana obe break the virginity na amon wa danfo bia wo friend Yonadab na amon wa danfo bia friend Yonadab David ni asimia ba David su nuaba senior just senior ne ba no na ye so mo ye family o why was na Yonadab ye onitifo se na Yonadab ye onitifo Yonadab ye obama nitifo se na o ka kire no se na ye amon koni okona danfo Yonadab ncha president bra Yonadab mesraw minya ba no akona ba mu abanti asemene so kachi onia hey jai eye mo jafra jai busudie pa eye busudie nuni akoda sen muntie yonko bone Yonadab o ka kire no se Yonadab ka kire se adenti na wo ohini ba mu a adenti na wo ohini ba mu a wo fon se ida no pay wo fon because of unia ba enti wo fon wo se ko huru na aka ho wo rin kan kire me ni enti a bibi ya wa won kan kire me na amon kan kire no se na amon ka kire na dan fu Yonadab ni ba Absalom ni ba Tama ni ba Absalom ni ba Tema ni pebi ni ba Tema afutu be na wo yonko ye ode ma kasa ni yankwa na Yonadab kan kire no se Yonadab be jira ta pu ko da won paso hey we a simple calculation da won pa isu na petu yare tie petu yare na se weja be hwawo a na papa ti sa wo yare a oba ba hwawo ka kire no se no aka che oluman David say maminia Tama mram emem olu eya maminia ba Tema omna me aduane omna me ya aduane mfa mame na onye aduane no o manim nso na aduane nso onye o manim na minni na minhunu na minni no woni nsam na onye aduane woni nsam na amon kodai na amon petu kwa yare kodai obwa pa yare tie baabo obwa pa yare asem wei wa anya mfro no ni chiri dabi onye mfiri yonko nchen wow foto to abrabon afutuo be ne yonko bi dia mawa adi wawuo afutuo be ne yonko bi dia mawa ase wa abrabon afutuo be ne yonko bi dia mawa ansi wiye jiri kwachire hwe baabo num na baabo nka kan to so a wose na ohini no ba be hwe no ohini ni tuti se di baba man ya ro tumi ka be hwe na amon ka kire no ohini se no ba no amon ka de ne yonko ni ka kire ni papa mami Tama mram me ye tatere wo manim daddy na minni no ni nsam aya mami ni aba Tema embe ye tatere mami na me yare tatere na ado me kon David sumama wo ko Tama nchen David sumama ye ko Tema nchen papa ni fu so mu ye nuanum to mutimi no bone ti wose ko wonia amon fie okwe no ka je Tema yo ye bia ye ntam ko wonia be ma amon fie na ko ye duane ma no na ko ye duane ma ma ko hwe no no yare dendenden na Tama nkoni ni amon fie Tama so to ni nua be menti awo onu so tu Amerika on pese ni nua ni be wutu okwakosom ni nua be ma no no de Tema de wose na onu de na oda ho no no de okodu oni nua be ma ne da ho na ofa mori for toy odu a fast na no fete mo fast na wo yo tatere na ni eno ye tatale eno de ko si table so mani nua no na wo chi tatere no wa chi tatale na wie o na wo tua echia dade no na o wie no yi frying pan no na wo hie no nanim enso na na wo pese wo she say bra sorry ma set table amount na wo pese obedi efe akwan da ho adwame susu ewendi ni nya tatele o aw ye tatale ti no ba yo o pe tatele mu wo ye tatale mu tatale wa ka mu akwan wa ya do podi ti wo so pe bangu Dabi. Ode ye ne. o ya adum bangu wo pe tatale but when for the wicked we fini yon konin chai obi foot to bunny obi futu bone kasa na na amon kan say bible se men kan say manipa nyina mfiri adi amon say on the besra me no mo bi anko na me jira no yira no ngo na nipa nyina afiri ne ho afiri ni na obi a yonko bi mani tu no obi gina chira ofo se sa yonko mum ne kita adwo bone ati me din komo o ba se si abaye tatale house yenye dey ye wo se piem omo kodi ya faduane blem won fa piem fa blem wo piem na me ni no nsam hwe yo wa we mo abai wani kita adwem fine ne blank on slow na ono so tamaduane to na Tama fatatre o yo ye no edi koma aye ni nia se omra piem a enye hu ya nya so omra piem a enye hu hwe babu na menko na odi ebra odi rima no se woni na ebra odi mini nia no wompa no so oni woni nsam no so ni mu no wa kire no se bra no ka se hey maso beda me nchen bra beda me nchen minia beda me nchen minia beda me nchen no ka kire se dabi awan wa o se dabi minia mi jo ba God is a memo na afei afei woni ohini nkokasa o de me papa eno ohini o so papa no ohini ori mfa me nkame wo
catch a dance. Said, I catch us all yard in a mayor and the man or Mount Mayadian. O Quasako catch us. Obawami. Yeah. Now, old mine, Timido Mamia, Majuatu. Yansa Sam no kind of when him definitely say, O do one money, Papa, they empty. Yeah. Muntiaquan. Now, so 1 person would Tiano. I want the counting back watching. We had the deals and no go agree. And I'm saying we had been sitting And I'm saying who didn't change in your bed for Brenna sitting in that. Or Yana Malaria. Debbie. Obi a fever actually. Debbie. Obi a corona actually. Debbie. Kasadi anko. Or Brenna sitting in that. You know Brenna sitting in your banner. And I'm on the or tankers yet turning no pee. You tell you no. Ninya ba fie me nko. Oso boa be kofi. Hey. Oso wa family we dia maka ya. Maka me nko. Na mo hwe si. What your tankers yet turning? Your tankers e come and see. O ma o tan the time sini o do no. O mo tan plan mu ye din chen o do na o ye dey. I'm catch the sorry. Sorry. No catch the pamu na wo pamu mi. No say, hey. Di odi aye mi o sa pamu me. Pamu a wo pamu mi. Pamu mi. Esi boni a wo ye me no. Esi boni a wo di aye me. Nanso wa pese o tie no. Boni a wo di ye boni na dana ni ma da no. Dana ni mi ada no. Enye me ya se pamu a wo ye dey. Efe de wo pam mi say. Manda me ye o tamfo no. O friend abofra wo sum no say mumbra. Friend abofra no. Pamu yin free. Mo me twin kwato ne twra bonte. Na wo to epunu echi e wo krokro. Wo no mo twi abai wei. Hwe de wo di aye wo nua ba no asa twi na kwato na twra bonte. No loko so wanya de obenya wie. Wanya de obenya wie. Hwe babu mi enko. Wo se enso na atade muranmuran mi ubi na hye no. Atade hye no na wagya ema na atade na ka o mefe aka ne 90. Na sa na na anti wei ba ku ya mo hye ni ya na ni bi no. Ife no ohu ko befa so obekofi. Wagya original one we inside. Na no aka. Na by wait abonte o se de yin. Ena tama sesa ensugu netifi. Tama se ne mi. Osonsoni na atade muranmuran hye no mo. En obo modi asu so na atade se memo. Odi ni se guniti. Odi se guniti. Odi bena bo. Ekoi. Na no ko bobina sesa enso aye no. O pese Yakobon hu ni se. Wafum. Yes. Yonku obi ana muntu nti. Yedi obi afo wi. Amani obi nyini ni aye dai akoda. Yonku obe na ayama wunia. Who is your friend? And what type of friend are you to your neighbor? Yonku obe na ayama wunia. Hey, onia do fa wutie mi. Wo pa yonku pa. Na wo so ye yonku obe. Die no wade aye yonku obi. Omo obi ensa sifam. Wo bra afutu papa bi ama. Unso wa yesa ma unsa sifam. Afutu ya wenti enti. Wesa. Eno bi kanyon ko semfa huntu ni paso. Wo ye ni pa ben. Wo se de ho to so ye yi. Aya mon kan negative why. Mon ka tu ni nyina amra. Wo se de ho to so ye yi. Wo so ye to atew. Obadi mi se obi yonko bi a chekere no. Odina fa kwan bi so. Odina fa duro kwan so. Enti oje ne ho enje. Yehowa mfa ne ho sra. Emfa ndo ba ya show me ze adire mu. Embonwura ni padua. Nem break ya pambo ni bi. Omo ne so ntew. Bibi jejew. Bibi jejew. En wo sani sano. En sano. Omo ne so ntew. Amen. Fa yonko ma wonti wo yere. Yiru tu fa wonfa. Udu ho ko bo yonko bi nti. Ukuntu fa wonfa. Na da ebeje won sam no. Sa bra no. Bun se wa bra tu agu. Yes. Misrawo. Otwedi ampoya we na meso etufo. Yonko be na ayema wunia. Woni so now. Yanka Proverbs chapter 2. Job 2. Job 2 verse 11. Okay. Job 2:11. Job 2 verse 11. Job 2:11. Job 2 verse 11. Tie Bible. What's it? Ni namfo no mu abesra no. Job. Ko so na maniem ni namfofo eyi ni mai. If no omo cancer money to Job so. Yonko a oye ama wunia ne se yonko ko so na maniem a woni transfer na maniem. So nya yonko sa. Yonko a wonte yonko hawo as. Wo yonko a papa anka be hu yonko hawo. Na mu nyina ma hwe asofu. Yes. Yonko a wo de wo hawo bi mu awo. Na mo mfansi but wo yonko anam no ko so na mani o pese obeboa no no de ni de be si ye wo ye yonko be no
no be a worry be ma yare a oba ma nkwa dwuma on tra no hwe no but on the ne yare a on your no ko oh da ma ya worry teachers me so wura ba wo da no be hu say wa wadi mu nankasa ai implications are on yezo enya bete awade one thing twidi no aware ne kwan wa long journey I will be bumpers on here be dende wo bro on ready long journey akọ emusam edoso papa aware mu you don't know you don't know I don't know odi na kai o say you don't know if you know nanka unimu a and can you see nanka obehu you don't know na unim if you know nanka unimu a and can you see nanka obehu ati you don't know no ani aje o sresre you don't know what is ahead unim no jaka chebe say e fa no dondo man o ware ko dondo he dia don't know you don't know what is ahead oh yes unim dia dawanim mampa boni wanim yes dia ne si ya ano bi ware busumi yansa busumi nsia na ate na ni say wie nsia na sai ebi de na ekọ onim ampa unim we do abato ebetimi afon oh yes one day ebe dro dem si me preacher chero wa we di shape ko no yare ba ko betimi abom na to na afon ebe say for property na sabre no wo di odo ana betra wa na say wo di to shape no me obitimi be po ba ya yi say no dro bono si o yes pe Coca-Cola shape bono yes bono so bad ye bono ye di odo na ware wo di odo ware wo yire ni later na be chia kra wo di odo no wa mo de hwe ware no problem oba bitimi wo no adi form okay if you don't know me catch out yes ti for odo ware yes no ba oboshi enyo no a e be to no kwa ne fe be me na wadidi asai ye di o kire e ka wade no one for don ware a ubedi nkwasi asem yonko bai na we mi ka yonko asem ntra yeah Job 2:11 no 4:3 ti amani hu na aba no so no was na wo mu biara free de owo ebai omu nyina fi da bi omo no mbai tim na ni Elifas ko ni suhini ni builder Elifas waya enema ni sofa ko na wo be hia se wo de be jam no na wa cheche ni wure na wo fiatiri on be du Job nchan a wo fiatiri mi ma won ani susun on pe Job sheda gbomu ye yonku Job na bra wo hu no omu Job no wo mo ehunu omu hu so no te wo no ko man sadi we de woni ni tretna fam na nson adechie ni awia efe nsam efe nkofo ike bi se ko na obiara ne no ankasa obiara na ankasa na wo hunu se ni yia no so pa ara se Job ya no so pa ara yes efe wi e chire no Job na fufuo ni bi so ba behwe no a to aso on ba ya on bi o ma no a on so onyankopon on tu otiri ni kasei ya kwa yonku yonada a wo pe woni a wo se woni ne nkoda wa yonku pa debi yonku opia mi yonku ti ko se so ye na ma ne numi onu abante no otufu no oni ni anayo but wo se woni woni nkoda yonku ti mi tufu se yonku wi ane papa yonku boni timi ma ti pop say ni papa discover fie where yonku pa debi where yonku pa wo hwem sa bre wa kura biase yonku a o ma oni ko twa ba ma me board e kono tan we ma o ma me board e wa gina shede gina board e we say e ka bia wode enti o twa no koton pe o di ko twa ne ka wa ko wura ko twa board e no no bi so de tu da kon ni to ni nkum otwe nkum odabo nkum aboa biara ene nam na etu banche etu edi tu banche etu edi te bofre etu edi te dan ye di twa bode e
today be abanu atwa body no gu ne sax ness ne kwan ho a na toda ne kwan ho a obeka so wo twe no da ba na ekofie body na oboto no ne twe no nkum otwe eku da bo eku kantie ekum body ekum banche etua ekum bayire akutu bi bayire amode nwura atia kura na se na do akwana se a ana so ayo media challenge wo ya me shoot to se a etu hu sia na ba ne se kwa wa wo ye den kwa hwede wo dabi utu ni nkuma abo da aboye oda boto mu a moja bi ye ni boto no body ensuo na so ni wo mo na mu twitwa o twitwa nkofo body na tuo da ne kwa ho no di tuo na ka busini sia no oguma abo abiada Wakumbodi. Kumbodi. Kumbanche. Kumbaire. Nyam krofo afom. Ni nam krofo afom na etu menkani. Etu menkani. Etu atiti tomatoes. Titi kontomre krofo afom. Oni wan paka jese efo gina ho. Ye Papa doko gina ho. Papa lasa gina ho. But the 12 shows here so bubu na etu de ofitifu to be catch us say odo de oyebofo to need time or the kondo banche there be to di fufuo yes you fufu unno banche so di fufuo yes obetumi akoto but utu nkrofo de eso emani oba de mfa ne sen amen ni ko commercial break aba o yon ko fanye o ya zan dodo oba de mfa ne sen amen hallelujah amen akane no na ye ni mu ono na wa shishe da so ene de wa sisa na fadie abun sama shekotu ayewo the kingdom of God is at hand. Beware of sweet 419 upon summer shekot to hear no be emphasis and na no nine. Kona you a gigi for nine. mama manina Ona wali we nyamia kwenwa. mama manina Ewom ba asumna do so de asumna do so Nansu anya me de homo na busampe homo Anukwasemo asumna do so Soria do sudie asumna do so Nansu anya me de homo na busampe homo na ye bede ya homo so yo Aji trust kwa Awesome nebeti miyama yati yamiya sipa mama manina Wamu iwe ise nyamiya kwainwa mama manina Ewo mpase asumna do so Isola dosupa Ensu anya me de homo na busampe homo Echinye bieni mo asumna do so de Ampa Ensu anya me de homo na busampe homo Ajidifo ya homo so yo Aji trust kwa Yewo krom su kroma yehu akane no na ye ni mu ono Patada ya shishe krone chiwati akane no na ye ni mu ono Doso ni sebe na busama so fashimishe Ensuele de wa sisa wa Majenga brini kobi kaweni na she akane no na ye ni mu ono Inaje wajisi kansa na wafaya Tobi kwana kosa ya de wa sisa wa fadie Wawewe ya Wati Ebrena wiedo minia Ebrena so jidini Eyedi so nya ofupo ni chosem suya Yedi be nyami adwumano Obisi ya sori bia ya sori Wati Oka wabua Enya sori bia na ya sori o jidini
na hwese osofo achie kra ni mu so. Hallelujah, hallelujah. Amen. And nobody ya wase. Other for me, see who is your friend. I know your uncle. And what type of friend are you to your neighbor? Yes. Yonko ben na we dey. We are wunia. Other for with me. Yanka Proverbs chapter 13, 14. Ti Bible. Verse chapter 13. Verse 14. Verse number 14. And 13, 14. What's it? Who you can Proverbs chapter 2, verse 10. Call. Okay. Onyansafo chire. Eyen kwansu tire. Eyen kwasu tire. So odi be free owu afidiem. So odi be free owu afidiem. Enti so hu so wunu be ti owu afidiem a na odi nkyerɛkyerɛ bi atwene free. Uma ne ntɔ fidie no. Yes. So nu so onti a no atwon ho. Ene Yakoba ma wo ne se ene oba nyansa for nante na hunu nyansa oba kwase de atwe ho free no. Se di pa ne ba ma mu nyina akɔtɔ so ina manem. Twon yo. Na o hwɛ Ghana memu ankofo bi di ayonkosam akira. Obu on dance okoye ntoko bi si here okowu ye nyina fi ayonkosam oso won konti okoye ene wa odi akowu. Anamo bi ho no a ayonkosam otwe akomu a ma onyansa nkasa nkyerɛ wo. Dwene kwakire. Yes. Na ayonko ebi ediewu. Yes. Ebi diewu. Yes. Nti Bible se twon frem. Onyansafo nkyerɛkyerɛ de bon ban. eyen kwansu tire. Eyen kwasu tire bejewu. So odi be free owu afidiem. Ebe bo abotimi afi owu afidiem. Yes. Now about Proverbs now chapter 2 verse number 10 one. Proverbs 2 verse 10. 2:10 te Bible. What's the nyansa ba wakoma mu? Say what trust na nyansa ba wakoma mu. Na nim de so wo kra ni. Na manim de na wo nonko bi di ma no so wo kra ni a. Adwimpa ba hwa wo so. Ebe ma adwimpa hwa wo so. Na ntiasia ba wo ban. Na ntiasia be bo wo ban. Yes. Mun fa yonko antiasia wontam. Nya yonko antiasia nye dai. Any ntam. Verse 16 no. Verse 16. Ebe yu afri oba na nani sam. Mun na be hwa wo so abai we. Abante wa yonko sam di wakopie ba bi a. Wakopie man na fo ntam. Na man na fo no ato mu no. If you don't take care, because na man Yes. Kababo. Ebe yu afri oba na nani sam. Nya papa say o hwe so atwe for oba na nani sam. Ebe yu afri oba hoho ka adokodoko nsam. Wo ya abante wo ya baba ti aye. O yonko ba na odi na chi no. Sister, o yonko na ne nam no. Ode wo koso ebe mu. What's the say yonko ne de? Yonko a onto fupa de. Onu na wapo ne mababre mu kwankyerafo. Yonko ne di ka puni baba wabre mu den kwankyerafo. Ni refi ni nyanko pa. Ni refi ni nyanko pa. Eni ni nya yonko. Yes. Munyai. Na hunu nyansa bia wona chi. Ni fie kunko wom. Sa ba wa udi na chi ni fie twu ye den. Akọ wom. Atwu ko wom. Akwan kwa saman. Kwan go be kwa samando. Yes. No be to obo wasie ye. Ati twu ko so ne manyem. Amu be to obo wasie ye. Wonti je be kana se a. Ye do afu kwasie ya. Ayonko no ko gina no a. Otimi sanete na sa akosua. First na kamera yonko ba ze say de ni sanete yi me no to nkwanta ya pai no ato bo wato nete ono watetim. Yes. Ohun awie ye. We prawo. Ja wasie ye. We prawo. Obedi vuo. Obedi vuo. Yo yonko bi a wo na be ye na se gina no wosu. Wosu nyina so wosu no de hwe banchechiri kwa. Wo tampa so bati ye. Oh, kuse. Shedi what? I am Yo kubra papa o. Ba chobu kofi o ana. Mon kwa ntem na wanyo meto da kam. Oh, yo ko hebi what? Ni wa efe mo do de da no ayade. Oh. Yo, kuse show hu di what? Show hu di. Movie number. Yo for me friachim friends crabo. Oh, ajima crabo. Crabo. Mon kwa ngo hen do da ni ayade papa. Okay. Mi yongwe jenje bi edmi ewo. Edmi ewo. Wo yonko pa o. Me yonko pa. Mo subo ko obi obi. Mo mo di ana mo ko wa no metro da kam sesi a. Mi bia ko ani mo won me ye. Manjira mba cho fesi nchana mbebi sa ne bo wa. Anya no abo no. 2 cedi. Pacho we are 3 cities ana. We are 3 cedi. Na we 5 cities. We mama 4 cities. What the fabra. Kamienu nu bom wai. Matuma kam. Pacho tell her Papa tell him pacho mi wiengu wa wai. Okay, no problem. Me mana me fa wai. O kwa musia na. Me nyanko. Na what? Sister we free mo no oil den. Me yonko no. Oh, kuse. Oh. And say krom wasi here there wa. Edi me jam na ya. Okay, unko ho. Oh. Ba metrase me ko. Okay. Me sumo. Kose. Hey yo. Pacho enami wan dia. Bacho me dia. Ayi no abo ani. 10 cedi. Mama 7 cities.
Oh, what if I 80 ba? Mama 7 why? Mate. Say yeah ba dia to many Mr. Wa. Bo am yenu gus mama why? Me ba nsia me tia ya o. So yonko no oh. Aya na me titwa. What child baba na mapono? Me nya but o de juice ka me ba me friend me manaba. Ah akosi awe kwa ma. Mama sin kwasa ba nchire bo de ma ye ba ofu. Ma pate na guhi. Egu tela ni nani. Papa tela. Okay. Ama ubekwa emusiye ni bi. O da bi on page afuna na mba fie. Enti ye wufuo no. Ama wufuo ade. Na ma bacho ye lines bi emfa kako. Udi kako kotu obi amako gire fu udi kako kotu nkwa ma ye. Na se ma udi wo pe kako. O ta masema wa kwala bonnet too much. Ade. Udi o pe kako. Obi amako gire fu mambo kwankwa no ati udi kako kotu. Yo ma yati. Dia sam na keken. Ye ma munya mra na munya. O ma die mo ayem. Ade asibi kwa me ko wa desi yo. Oh. On page fu na me dan no. Mama ti. Me nzulu mo. Ya di wachire. Ya di wachire. We are your pa. Debbie. We are your pa. O your ko esi o wi odi mufuo. Yo abayomo. Amen. Oyonko yesi owi a. Odimufuo. Anyesi yesi yo abayomo. Amen. Oyonko yesi owi a. Odimufuo. Anyesi okwa ne ba ne ma yedai. Ne me dwa nchen. Ni ba de kra akisi ni ma me anwusa ne ma me nya yonko pa. Debbie. So oyonko awu obedifuo. Obi oyonko wu obu ada. Yankaso obu ada kra o bat do kra peja. Ye empanyifo bu pese owo ye kontonkro wi. Oda mansa kom owo ti se jemde kutu wo se da be yaw once da be yaw ada wo na paka fie na paka be su fie yesu fie ja be de ebedum ke se dam ye soja wo fie ho na o yonko wo nu ha soja o ya yonko be yonko be Hey oba de amba de zanka amen o mi adwurin yes o man ti ase amen me ni aba me papa me mama me ya yonko abrantie mante de ya yonko sam na ya na tight too much na man so de ka bom so a o wa ya nwai ene konkonse ene ye hu yonko a one ne nam ya wa mo anwai oba de mfa ne sen amen o ma dwene nya dwuma o yes woni so ntaw wo de tie won ya wo de baba yonko sam no okay onyenko pon wo ye yonko bi na no obi nam a o check wo ye no nyina akoma o okay edi wo a wo gina nchen o chen dia semi ba mo ntamu a empetu mebuya o nyeko po jeje obi enu hwede okita akoma pa ebia wo hu na ni so obi kita akoma pa che obi nyeko po so nyima akoma ne adwene kro no woni mu a obo ade nyeko po kase mo Proverbs 15 verse 3 yes Proverbs 15 verse number 3 verse 3 wasi awrade ani wo emia nyina wasi nyeko po se na ni wo mmia ye nyina ohwa abonefo ne apapafo na ni wo mmia nyina no hwe abonefo ne apapafo nipa mienu na makambo mo nante no do ye papa no do ye bone yes ko wasi ohwa abonefo ne apapafo ohwa abonefo ne apapafo muntam yes ma yonko fam why no ye wicked person onim ni nyina ti so hwene ni ba ne baako ekita adwem pa obe break in one time yes ko so ma wonye je ne ba ne nkoto ne ndwene Debbie you wan hu ye mabo amen Proverbs chapter 23 verse 24 udi ti bible ehinta wo yonko yem emfa dwem bone enne wo yonko nante enka so ye yonko pa nyankopɔ be puaten what shababu 23 verse number 20 verse 24 no wasi ehrusie na otri Job chapter 34:21 osi di ayin ehrusie na otri ni ejabedi Jeremiah chapter 23:24 okay Jeremiah 23:24 wasi so obi de hu hinta bia obi yonko bi de no ni hinta bia meri hu ana no ko so hu ana yonko a wawura duro so pesa wo se wo yonko na bia wo hinta kɔ no otumfo ya wo se wo hu wate obi obi abaya just say ohuni left away because of you yonko a oni namu a odo yonko pani se yodi koduro so enyina ni no de nam na sem ba oni ni internet ba oni ni intam na be ka se kwa me ka kuma to yem ka kuma da o de akos ka kuma to na wo yere eku no mo wani na me ne be ka sa wo bra woni pefe se wona ma kwa yes samsa wani sa wani sa yonko bia se ni yonko amani yonko nti obi age so no unso nya nipa na de ye wo yonko sa
yonko a wawura busuam abewura busuam asa busuam bi ama yonko maame wo na ama ne chop money dia na baso aka kire me ani ka mani bananka sam ko mani maame chop money wo na control bi bia what dia na baso kire me dia na baso kire me asia de sen wo na wo no obedi dia ji so bi saw what did not fa kwa bisi ma che say ono nkata hunu nyansa and the guy is ni maame for so you good we very wicked papa yo wa mla wa bla bom amen so obi did who hinta bia mu hinta kwa biso ye onu abone a me hu ana o sin to hu ana awurade ya we so be hu to kan Job chapter 34 Job 31 verse number 4 31 verse 4 was enyon no hunu makwan ko Job 34:21 na mi ko tu ye no 34 verse 21 34:21 okay was na nani wo nipa kwan so Onyankopɔn se nani wo nipa kwan so na ohunu na nam tutu nyina na mo tutu ane yonko ne nam nyina oyɛ den ohunu nyina ba bia onam esum bi ani wo nam ko wura bia no na so nam sum na wo de yonko nam ba bi ohunu nyina esum kabi ni ho wo yɛ yonko bɛn wo yɛ yonko bɛn Jeremiah 5:21 agya wado wo yɛ yonko bɛn Proverbs 5:21 Patro ben to Jeremiah. Proverbs 5. Verse 21. Yenti obade ya wasam. Osi na onipa kwan de rade anim. Oso onipa na kwan ya den. E de rade anim. Onipa kwan ya den. E de rade anim. Onipa bia kwan e da otwedi ampa ya wani. Otata na nam nyina. Na bia ututu na monko bia. Ohwe se utu yon. Wo yonko na ne nam utu na nam. Utu ne ho na mompa. Ananse ne ho na momboni nti na ukọ north. O yonko no na momboni nti na ukọ north. Udonku no body tina go no ngbo udonku na body tina go renzima eti babia wa wura yi hwanti na wura o genti na wato bibi foforo koma yonko obi paso yin jori in tok paso yin tok timilele paso yin tok o yin bele paso yin tok yo be kan bia no de akire. Very bad. We are yonko be. Very bad. Yonko a do obi de hia kwadros. We are yonko ba. Kombo busiam. We are yonko be. Who is your friend? Wonso a ayo timlele. Also yonko be. Yonko be. Who is your friend? Now why? You are man sankan. Amen. Ya sure be your man sankan. Amen. Won sanu. Amen. Omo ni fitaw. Amen. And wo sanu mawra ofiem. Amen. Na pick up am biara. Amen. Mr. Brante bi ni dan ni na busu ni na yiri so nyina firi yonko bi. You am na wa bra bom. Amen. Na woni so ntew na hu se wo yiri na gina ho. Amen. Woni so ntina hu se wo ma na gina ho. Amen. Ohuni bo hu. Ko yonko bi nchen ya ni papa ministry ni iska bia obi abinti to school fees bia okọ na yonko nchen yonko na iska onye nko to school fees. Ufo sa papa na good ama. O wiedo papa ko bia ba. Okoburu mo akwaji ni sika sha nai. Obeji interest you know kan. Yonko ben ana ne nam ya wani agye ne ho yi. Obabo mo akọ heaven. Babo mo nyankwa. Yasam. Obabo mo abobra. Sampa. Yonko ben ana ne nam yi. Who is your friend? Who is your friend? And what type of friend are you to your neighbor? Yonko ben ayama wunia. Yasam. Yeah, Proverbs 31. No. Job chapter 31, verses number 4. Yeah, Job 31. My kind. Job 31. Kind of yeah. Job 31. Verse number 4. And you know who my kind. When you go past who ni pa kwan. O kana na mo tutu nyina. Waka wana mo tutu nyina. Na odi a check say. Eya adwempa wana mo ntuo ana utu wo yonko no. Na so utu ana mo mpone. Okay, Isaiah 47 verse 10 tie Bible. Isaiah 47:10. Isaiah 47 verses number 10. Verse number 10. O say, what do you to bone so? Say what ni yonko bi nam. Na do ho to bone so. Na wo ka say, na utimi na ye me na me dem na mayo. Obi humi. De me ye na obi humi. Unyansa ni unim de. Unyansa ni unim de nti na wo. Abo wadwene ko. Ebo wadwene ko fo se de wo ye ne papa. Ema no ko akuma mu se. Ema utimi ka wakuma mu se. Miara mi nie. Miara no. Obi ani machiri bio. Obo awo. Owo tetawo. Sha. Misi owo tetawo. Owo tetawo. Na nse so mu se tie. Die body is wawu. Wona bu say yes. Cause wa hankrofobia. Imusuo betoa. Musuo bi betoa. Ori hu. Hu da. Sisi sa watwene.
Se so adwene. Yes. Wonim so ye yonko na wontimi mmoa yonko bi ma ne ntua na mompa emfa yonko. Fo adwen bone nante. Eboni ebebu. Onyankopon se wo obebu mu mienu se pen. Wontimi pata. Na wo obi no bepata ma wo da. Impofrim no say beba wo so. Impofrim na wo yonko boni wo say be den. Ebeba wo so. We bia wo ye yonko pa ma no ankoba so aba bebre. Ama nipa mpempem. But wo yonko boni aye man wo ye ni ntinu wa say nyeme pe bia wonum asay. Wo ye yonko ben. Wo ye yonko ben. Obaje fane senkan. O kan Psalm 69 verses number 10 yenko. Psalm 69. Psalm 69. Verse number 69 verse 5. Verse 5 no. Yenti obade asem. Oso Onyankopon. Wonni min kwase asem. Eti Onyankopon hunu so aye yonko bi boni a woni nenam ana woni yonko wan nesu bampa ana de fa kwambo ne sunti ne yo sa yonko no anko nyawa futuo nu a kababo no won so woni yonko bi nante wo tufu wamfa ama ne because of you nti e bo yonko ni dimbone na so nyim pepe se wona ye ma wo futuo wanye dai wamfa anya kache Nyankopon se wonni min kwase asem. Nyankopon me na medi nkwase ma Nyankopon se woni wadi nkwase asem na min fum so yonko no e be se won fum so nya de be hinta the creator ne da en hinta da. Yes. Nyankopon nim wonim ye da wo yonko ni tam wonim komo ko amudi ni de mususu ti Nyankopon wo mani pada hu se yonko ni nipa bone anye mpacho Nyankopon onim de wo ntam onim ma wo Nyankopon wo se papa ya me mantie futuo Dabi. na bebia ko be ham yonko no enso pese me dan ho adi chedi pa nyina asem ye papa ti be se me yonko no mo na anye am ye ka yonko na asem bone masa kanukre na jade o kire kanukre na jade o kire no kanukre mantie futuo no one who mobo Amen. on fanti asiemra Amen. Can something be me dead to quotation here or can Jeremiah 23 can Proverbs 23 verse 22 near go Proverbs 23 verse 22 2020 ti weja yeah ti abrante wutie me ti o papa ono wo na wona so babre one po ha na me kan obi baby sa apostle kwa na we di be dia obi ko fa yonko ni papa friend ka je crucial na me enye dai crucial ni omu na mi nya dai mimpa si unto papa da on we otufu wo yonko fa wa aya ti o fo se ejanum so mu nim do ye yonko pa bu a ono ko pa hwe steady na fo kwajo da nanti ani abranti ani ne ko be hwe wo ye okay da mate me hwe life bia onye yonko pa omwa ti waja ono wo na wona so babre o ma me so babre wa mpa emuna ni ntia ya tie no wati aya tie no yanko fa course yes frame 055 955 2686 frame sabri who is your friend? Yes. Who is your friend? Young Kobe. And what type of friend are you to your neighbor? 055 955 2686. Who is your friend? Tia Samuel. Na ba Samuel bra. Asamuel Choso. Amen. Ne ensano. Amen. Free your uncle Bia. Odo akoso ina mani. Hello? Pacho dini ba yaga free. Hello, good evening, sir. Yeah, good evening. Good evening. It's you, Kasa. Pacho, I just seen. Meet you, what down, man? Pacho, me question. Be say. Me question. Upon you, what down, what you have removed? Amamre we Christian. Amamre traditional amamre. As I say, we are not in the way. What do you hear? What do you hear? Mark 7, verse 7. Mark chapter 7. Once we yanko po awie. Now the amamra beka ho. Na me so kura mu aye drama ho.
Yanko. What's on me qua? And nobody saw about Sodi Yanko Ponqua. What church and 70 No funny bunches shall be diso. What did Yanko Pasha? You could Yanko Pasha Yaton Chain. I couldn't party to say, No funny party to some Baba Town. What must we Yanko Berry? As I said, I'll cry one. Miss ya wani me bi wo no wa e minor me nko ginan gancha mambre ya wa manne ya wa mambre edemu de wanya mo kwa safu djuma amanjuma na moko ubetimi akobi na de etu nyankopon amem wogu de ntimi mfa mata wa brabo. Hello Bobby. Yes sir. Pato nyami shirawo. Onshira wonso. Onyo okese. Amen. Papa wase mama me ade mponi bia me ye matwini wefu papa. Amen. Nyankopon shira okese pa. Onyo so. Papa so first quotation na man tini. Jeremiah 17:5. Jeremiah 17 verse 5. Okay. Pato nyami shirawo. Onyo akuma so ade. Oh, kuse. Hello. But again, you tell man to up your band. Hello. Hello, Mami Casa. Who didn't be a Casa free? Meet you. Dan passing a minute. Amen. Then you are living my here. If I just know, Amen. You say I'm constantly apology. Amen. You say you're a boy, but now woman can mercy. Amen. What's a mercy? Amen. You no more mobile. Amen. If you're back at our man and Cassan, don't feel the world to no Cassan too. Very good. But they won't on Sacra Nigeria. You ain't sure on your Akuma, dear mom. Hello. Yes, sir. Papa, let us with the Akuya money. And that's when the clear Bema now, who could be said, now Kumuno. Papa means the home by a banner, Papa means the home day. The bed is in one battle. I was at school now. Open my before an attack on the day. So now because it's in an attack also. There may teach about our area, but what be some minchua is here. O coffee bim. Only Omoko Babusia, almost one Mumpa Wabusi anymore, Sawachi. And Fatakashinko. What is Takashiko pe? Proverbs be you. Proverbs chapter 29, verses number 1. Mem fat Takashinko. O coffee, yes, you, was a memory window. Tiababo. Verse 29:1. What? And can pa Oni pa wo baby ni chose sawachi. I was still con. I was still con change some we fi on. Ye be boom pofri. On be boom pofri mu a. Anu ni aduro. Tu ko wura ko wari family no mo so mo mpewa ja ma de ma o. Jon. Enye se be dane afidi ama o. O si be boom pofri mu a wo jiwan. Wo ji anu unya nu aduro da. Hello. Mama nya so odini o. Hello. Yes sir. Hello. Yes sir. Hello. Eba cho mete on kakasa. Wada uma lower TV set no. O kasa obeti won fi TV ni so enye ye. Nti wo lower TV set na wo no wati afa wo phone so. Eba boa. Yo, mate, obana se o kasa fi kaso abata wo ntimi nje be bia bi fre. Hello. Be check as well for you. Hello. Hello. Yeah, me Jozo. Hello. Mbacho kasa. Hello. Me bacho wada ma kasa why? Ready. Eja me bama pato pa. Amen. About bo na me mo evangelist college at the district. Amen. Ami kra mo pa ne ma pa mo ye edibo awo man no. Amen. Embrati aba no de asode de mo pa kwa. Ya we kan nyina na ya jatum. Edibo aye ni ma chen nyina ya mi kra kwa. Amen. Ko fa yo ko na on sha suma de. Akofa yo ko fedi wasum wa boni wasum ma nka we gu wasum chen so koto we
konfo ko fa yonko nka wo shata de kama wa fa yonko ma na wo twetwa jeans size ani mu nyina o ko mo ye bi nti na ye bi e ba bo am wa gentleman. Hello. Ya mbajo aje ya mo de se ye be sia asmade she ane kwan ya fa so a ye fa nzen ye esubo no ye nyame pa ma teach esubo da na utie mi dia ene obi e beka just asmade teach na menye but esubo de papa jai my own teachings upe playback ko YouTube uba poso kwa juma ya 223 topics go and then the other come ko 224. Okay. Okay. Uba ko nya topics no topics de untimi ntie into ba obenya baptism obenya why and I was hello Dogo. Yes sir. Nyama ni down And council because the measure is about the quotation here 729 quotation ben the 729 735 eh dey asem the quotation but over go by man oh men dey asem no o topic o how we say the same but go by that man and dey o can say 729 me mom ba o TV ni so ma Omba jo menye pray for me so for wadaru. Menye pray for me so for why? Mesra wa ji asem ni di se sawadwene. Me pompa ya oba de be hu mobo. Na mbetra sa bompa ya mo bia wan asenke yimfi anko. Nti me so oba de ngi no bi kasa wie pe me sei. Oba de Nyankopon tew na ni ma no. Wonye no ni wa hu. Oh. Ti ye to nkuto mamu yi. Oba de hu mobo no onye wakoma so ade ma umpe no obi no ofre me nkasa asem we bi nkyere no asofo ni bi do station yes ane ma me okwa ma Nyankopon so am sa o da bi obi o se anopa hia ma no pa me nya sa ane ma ne da wo hia me aye de ji asem ni di ye hia ya tua baabo ne ye be boa me nya nkwagesem. Hello. Hello. Da. Mami. That's a good evening. Mejuso. But also me ya program na to change station if you want. O ye dey. The me tia o program na me kula change station if you want. Oso ma hwe me. Mani mfani TV e. Mfani TV. Na kusam sa nti na dia we na wo boss ndi o mkakura. Mani mfani TV. Why? Oso ma hwe me. Bani be na mde na o ma hwe me. Wa no yanko. Proverbs yanko Job. Opanyini. O yire wi me oso ma hwe me. Job 15:5. Wawanu na achira oboni awudi osumase. Wafani tiete chirema. Wawanu na abu fontina udundum TV. Enyame. Wawanu ana abu yawo. Manifan TV. Hey. Odi foti mu waka wa for beti TV ni dia. Obanyi fa TV no. Asma yake o yesa o trust din. Obi kura hu. Say o kura o photo bi o. O anticipate pe wanu bebu ya fo. Oh yes. Be show bibi say o host bi ya bi munti. My woman no. I have one twin channel FM. Me pacho man na ho na mo hwe me na wanya. Azebo. Hello. Mami yanko why? That's a good evening. Good evening. Because I'm the same before question. Meet you. Because unu be as shower here. Na se ukoshi adwuma. Na nipa na fe yeah, 2 years and I'll be doing it. Your position was na down from it. A bed change or Kowari. I'm a Kowari.
Owari 3 months okay na awari no bu. E na wa fa afro ka say awari na say ya wodia enti de okoye na anye ye nti wo twa nta se wa obedi. Okoye de o. Manem va ba ko na. Wa fa sapofunu wate. Wa fa sapofunu. You akwa na manem va. Sapofunu no fa. Akwa e de na si ya anye yi. When Timmy and your Bama when you are trying home, bet me a train war. No, because of also when you're trying to acquire for fraud. While worrying quite the ampacho and quote, that's why you will be kunu. Man, you are fun and fat. The engineers what I just say, would you inquire one day? Hello? Hello, Pachamutunga. Michia Fiena for you. Who is your friend? Who is your friend? A more papa. What a long corner wine. And Chirano. And when the more is to know, and none as a woodsy. Very good. Woodsy and junior friends to an more. There's a young junior. What? Amen. Who is your friend? About the Instagram. No, you also know you are coming so dear, my wife. Psalm 41 verse 9. To me, you unquote trans, did you are back? Fetch us a no could be bonnet. Go! Psalm 41. Go! Verse 9. I said, yeah. Madam Po, what down for papa don't want to know. I'm them who don't want to know. I would be any bino. O Timmy did you fear no ye be beato and said, did one man in 90s? Yes, yeah, no man in 90s. What you? Hey, young go Benny. Not what was see baby. Oh, so pow. Don't quite be sure when we be shannon. Man, 90s. Man, 90s. What you do, I could see baby. No. You were here, my boy. Amen. Hello? Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening. Meet you. But your friend Isaac Aqua. Meet you, Wadaruma. But you're free. Make us free with you. Meet you, where you're phone. Okay, for you. But when you're managing upon the piano, I am sure. Amen. Me bomb by the impossible because why now, because why my Amiatama, the digital way. Amen. About the insurance, no, you are my swadi, my wife. Amen. Amen. We no be so mpeno, just a tremendous with TV nation. And sana. And yani ebo drivanzo. Hello. Hello. Hello, Mpacho Metonka. Hello, Apostle. Yes, sir. And council. And you raise to be any Casapa. Now, I'm afraid Ashama. Many madam will be an auntie Catra. Now, woman be a say of wine, ya na ye, Abubu ya, the tone you see, man. And the Nancy Cacra, no crown, you come with you, man, of friend. And she na ye ton insio edema woman sa de bedu baby ma me no hu so ye boy ho body kakra nti obe boa en obe to moto ni bia ma ye dia ye jima na boy ba ko a me no nam no oni akuma kura se bibi ni a na di challenge me dia ni I mean my heart no good oh if you do this yeah what do you good on it Ghana headache. Okay, and you're but who there who maybe there would be near would you know now for the cancer and foot row. I'm over now, bro. I be dear or a far woman is your cotton. I was say or did me sick a brain. He can't walk on one uncle.
na aka sɛ bi mbrɛ duasa woni mo obi a hallelujah woni mo obi a pa no kura ni nyame anim hwon yi a very dangerous man so woni mo obi pa woni mo ni pa hwon yi na ni ku asope no agye atum we are very wicked to our own ferry no we na ne konsiri hesere uguguseku nipa hu yonko yawe emo na ya yonko panse na wawu ate amen tase wo yonko no se o bob o to na mo a yonko ben wifo no abo wom amo mabra ba si yom ye wa yonko fam wifo no abo wom be ya temu ama wifo nso na o mabra bo because of you tensi yom ye yonko bi no nam enzini ye giso dwane nye yonko pa e ba wonu nko ana eye eko bi wanye iwa mla wa brabo amen last one ne fe yanko manane yanko manane Apostle Quantum, the dynamic preacher. Amen. Good evening, Apostle. Good evening. I'm Minister of Power. Sometimes so na yanga sansa so na efriyen na efriyen sometimes when you say obi ku be catch say adam yonkwa we awu fa krap we nya pa sometimes credit me yi kire word ayem na so yem fa nya asem sometimes yanga sansa ya so edin e dey call social na manem later on na fe na blame nyame na eti na fe na blame nyame sometimes yanga sansa so edin ka ho pa say midimiame hu be mfato nsosho bi a mekomo pa madam fo bi no ntem no me hu ye eyi kire me hu ye pa se bebi a me anamo we a me to na se de me hu bom no at the end of the day me hu be kire me na so me bu maso go so afa me hu se bugu mesim de bugu manum de afa ne me tiwa de fe ne atumi adwindwin ebri adwin boni ba metrim bebre ba later me so me asa me na si dwin wan me so funso ne bia fremia na ka tama me hu ya na ka me twi me hu an na ka we na de ensi ne so da si aka sanka so ye ka hu bi so da si aka sanka so ye ka hu bi how do I say so ka yo ko se am se jama wi bro na so wi kuri awadi sha me bi na ka why na me mana Apostles, good evening. Good evening. Nakupo nshira pa Evangelist Kusini, Manchester. Okay. Sisi na miba social media, Facebook na muso preacher fire nko. Dama kuma so nyame da tuma kuma so a etena kwa no pa. Ka preacher mi ko preacher fa. Amen. So for any hwe de ayonko. Say ese nipa no. Ben fo kura ye. Ayonko. Ayonko di nipa bebre wua ba bia sofo. Tese uma me no papa kura no nye ho na omudu wura Dabi ayonko ma nipa bebre hu wi num abroти ayonko bebre ama wo ma ayonkofo abrabo asai edi baba ayonko de ese nipa ayonko boni because ka Proverbs 18:24 no o se do fa ayonko bebre no de han na mo ayonko pa bi se onua but se ana ayonko papa bi ani ho biem sese ya na no de asikumasi obi na danfo pa o na danfo no ma ni sika o da so ni sika so atoka a woni ni nyina di wa fra na woni ni klika mokodi nko se na okwa kokunu o di ase ono no yonko last 2 years kumasi e ma mienu a ba ko e wo sika odi bia bo na danfo bi si a omo nyina yi adwuma na danfo ni sika na akwa kodi wo do so opese wo gina de ni yonko na ko bo pa ese bekum na danfo woni na tun se di o wa tire ko be fa so a be bie ni pron ni ayi nyina so na de yonko oni ni ko ni ba edi baba oyonko won ni mi duo mi ni ba ni very good ni boto kura mi di siga she mi njini ni edi pass apostles and no preach o yonko won dia Ghana de omo yonko mo mu da prison omo yonko mo ma wa di egu titu e ma
abrante bi ase ne pe no obo na ayonko amane no afa akire no kogu ani mu ase utra ni obefa akire aje ukunu abrotire esi da bia ndi papa u preach to ayonko afodi a nyame hira pa amen 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 ehu ayongo nipa no obefa mo hu no unim nipa ko ana bible ni when nenim de wo no nyonko nipa bo ho pa ya wate esrawo menka se emfa yonko but when you know I am from if I win you know them who right on from or the win you know them it will connect a G somewhere not just in the one called dim. Hello. Apostle, me da sepa since I lay by my shower preaching in mama like I was sit to me gume. Amen. And I done 4 days I would buy. I done 4 days. I done 4 days didn't public. Hey. Me confirm done 4 be free me man mu kuro ma kura bi ase. Na me de ne ba. So me hwe me shop mama. Me na me tua ne rent, me na me tua ne electricity bill, me tua ne water bill. And me san man discuss on fanya mobile money fa on one na di disika ne na de. On hwe me shop mama. Me say obadia de say what Tom Mr. Money man in our fan 60 million. They are called a just shop opposite. Me shop no and what on you na me smith. I dare not me ton bino or ton no edi. Young go premier ni. Ti adam for there. So see at my emergency I would be far down for there for tabo punching out wire. Ubenya fa so also. Oh, as a young papa baby oh. To the book of Matthew chapter 24 verses number 40 with the Bible. A young Kusamun to the Hedebesia Mumuyonindi. Okay. From verse number 12. Matthew 24 verse 12 young go. What's enam say? Or say a young Kufamu Muyonti. And Muyon bedos and Muyon bed doors when nipa any of young Kusa young Kuntam Muyon Kasa or door and nipa di doni pakrana no bad day. Because we show the pan urban. Dear young Kobia Minty. We show the urban. We show. And we are not doors more donna no ya day. And so be an obey or a young papa. Yes. Didn't say, oh, 5 young when you know your day and do you know them wa a bit me at Wakuma. Hello. Shalom, shalom. Yeah, shalom. Na menam ana na metie la nyamenshira mo piwa adwuma moye amen nyamenshira ba asema me beka no nyankofa na asem no my question is me go straight to the point. My question is this uncle for more yes and simro disa and some phone and then no more tower de chano mu la de chano mu yes omutie won sama ya wo kan omutie di to mo for there on your body pan or on and I just say nyansa na eni omutirima na say and some phone nkwase asem na ye omode baba media me starting hit you crowd hit there and go for hitting them remember see hitting them you play back we say be your video so be your TV so and I'm paying for see obi ara na nye bibia na baby wa hia physical so yeah what you say use me teacher be na can say we use fire to quench fire Adiasi. Trebu asana osi yomo. Odi after yini yabekasa. Mafra wechiri. Sa etiokra ni bepe biabro. Sa. Adas. Obadi isha bibe no nyu akuma so ade ma. Ayum. Dia sam kura. Be fire. Etana munyai. Ye ko playback ye ni e bo ha o rebe kwa ma me say aboni ben maye we nya me say makam me see yellow u say unti asia na o dey red come and preach red
Simple. When you attack. Once I never did fire young, we say, I'm phobia. Now, when you say so that, because your mommy saying, you didn't chame some mecca. The be a young say, yeah, that be getting on it. I said, you be a punch, yes, a hit, a pebble, or so far, brother. Oh, oh, daddy. Hello. Your apostle OKOH AGYEMANG. Amen. Message no powerful. Amen. We Sarah Ekrumi. Oh, okay. And the kunyam ni etio. Amishira pa no pamfo. Amen. Many aji message no. Message ani pa biye ni hwa etofo. Yeah. Ewade Nyankopon kan ho. Amen. Ma onyo kese. Amen. Na Oma ninche. Amen. No more good draw Danny then na o de babetan road so e kan sempa e kire nyamema. Amen. E do wase e ka sefi land. Amen. Bye bye. Oba de nshira bebe no nya wakoma so ade ama. Say oba de nshira mo. No hwe mo so mame. Ha. Hello? Hello? Hey, Messi, anya sasa bon sam with diffusion mo bon samana bon enipa bon obakamala modo obaka apostle OKOH AGYEMANG do Messi Elohim Yahweh onto boot okru ebie ne epasa ontutu nko nkashe Spain Barcelona woni stadium ne chiro Elohim Yahweh onko do insure papa and so am a bible no akasa and I'm a jelly do tutu nyeme ife na afem misafo na afem as who is your friend and the topic no or the hormone boko one na me nyonko apostle meke me wo my uncle from no central region na won na obi anu mesa they say you pay if you say ekwede na what's our bono morty no monko bi ameso na obi a morty na cook na de mo weje ho nse bende na yekọ na wonu mbie na adede na moto cook dia no usi na wa na wasrom waye ada nka musumotum ya ma nu me de mense ni bi na so Elohim Yahweh aside utum na efi obemi fi de miti bi ni na montum antwo o ma afa mo de mo nkofo na wono ho a mitu me dan mu me de me de film ama ma hunye nko mi yanko o me na sa ta me na ye yanko wo pemi ye momo ye yanko bana nko watwe no ma ko same apostle enyenyimri Elohim Yahweh nko din chiro na mesi wudufu sunsun bana oba na adweno bo huru wo na Elohim Yahweh omomo ntutu onkonko Spain Barcelona Camp Stadium le chiwo na enyimbiri ama bible na akasa apostle obi anu obutum wa ohwe obi anu obutum na mpa bo yenu yugo echini ya bo na fie do bo wono apostle obi anu obutum wa ohwe wan ka se wonu twi na tutu hu that the reason why onda me mo wodi won se wudi chi nda wo bo pe no nti wudufu sunsun bon bia na baka wodo na meso tutu Barcelona Camp Stadium le chi ha no woko ni bebi akọ Elohim Yahweh isi ono nyo kese fa ko bra kese fi buko oh ready yo oh busy akasa why let me say Eni emiti ya apostle OKOH me twen obo ade adun meti wo station so me nko baabia na me twen obo ade adun ho papa fi se me chinchina abre mananti abre nanso me ni na musa o me chinchina na mfo so akobisemu nanso angozi mi wi o apostle afedi emiti ya o na me twen obo ade adun meti ya me nko baabia na me twen obo ade adun o papa obadi nshira ole pastor mense mu nyina dani dan nyina ni nsempa de ma wo ma papa me se me ya danfo edi agrofiti nkola brem sa di nyini e ma me tu kwan ko UK me chama danfo bibi o se nipa di che nipa me ba se me be wale ne hwana ye mutiti engagement no oba bie no oba se obi abetena ho so oba na ya wale awi a oba gi achede okoye oba de nshira wo eni dani dan chire pa wo de ma wo ma nyame nti na nim chire yawe o nshira wo dani dan nyina se wonye preacher one way na da bi oba de twa wo de fa na wo de chire wo ma oba de mo ahode ne kwatintin na dani dan nyina bi ma wo ma amen
about the share baby what no you akuma so ade ma the ben you wa mabeti asem na se inyi taki o say no en unya na fiko opa me pom preach na pie kwa bontene na kosa na tie gu nsam sana preacher be alive te asem na eba no unya na tie fiko ebo nyina ye den eti se na me kasa na eba ye bo na bo wa kwanu tum na tie na osagu nsam no ye nhu so bibia wo mu dada debi woni jimi wo dabi debi de osima bo wachi adai debi de osima bo wachi debi de when you preaching no nti adenti na wonyam na me preach na bia debi de na amma wachi no betime nya sempa bia frim isro nyezem be pa wo chawo wangeni a oba de betia wo wangeni oba de betia mo na munya sa ne man kasa hello pastor. Good evening. Good evening. Nyamia sundue nkamu nyina. Amen. And our message now odi abano very powerful. Amen. Na asama mpesa mikacho say ensuru hwe. Amen. Ghana asofu bie ni obitima ye obibi. Amen. Na the way I tawechi no. Amen. Na nkomu nim di free so ba nkoma akopeda de chebia hye. Amen. Omo lucky says a pandemic we na ha nkrofo. Na omunye very careful do nim nim ode ne nsa be count na bibi ye okra na kwada hospital na kadie be si wo Ghana won ka so asoro ni nyina will be close kadie ba ye ba be ye wo Ghana ho no ode omunye mistake say your omu free say asofo ni be free some wa police for ebo mo ho ban ya be su no na anka yeso ye wa kontuma ye ready no nke be kiro mo so mu ni mututu aye ni mutu kiro mo papa military ni yakomo awie ene ye tenatena America ntino omunye very careful say omu pese peace eba krum won ko ade ya ene obi endi ni lane ba say omu mpe peace no mo betata wa ene yeso ya ye ready pass yeso ya ye ready to come home yeso ye ba betata sorry ni nyina ena nka asori ni nyina will be closed by force kan niam ebe sisi wo asori mu one by one no ko mu nyina be close asori no we dey asema me pese ja me dey ka kire ono ensuro hwe gusu aye wa asori gusu aye won kire ye tawachi pa ekono ye nu nyina na ekokono ye begina mu akon ama nti wo dey yeta oba dey share bebre no nyu akoma so ade ma hello Apostle. Hello, baby. Good evening. Upachonya minshao. Amen. Minshao pa. Umani na Bible readers minshao. Amen. Apostle, na minshao kwanya ni wate. Ni yempa boni sen. Ni obetwe agemboni bia fa wono. Osro hini yawe onwan kasakra no mun kasa da di ya ne wo beso ami osro yawe ye we ya kete anko ko mu mo bo on to pa mo on bu pa on fanya mu ku me kata woso no mi we fi musu ni esa na mi sure we shall so be no you akama so ade ma amen body shall be hello Hello, Daddy. Good evening. But your family, Andrews. Because every time my friends line and name until I'm seeing me here voice recording. I was saying, now me see any topic I will preach here. And mommy, what dream me say, me and me tea, me can say, me and me near, na me yajima otama. Na me ma me bra ni nua ba ku bai na omo se omo po bia onu so be adwuma daddy me ma me nua ba wie ya me nua no be fa me boss sika ekoto moto na me bisa no go for epe moto sa ata na me boss na enhu se sika na ila na me bisa onu di kan ka kire me se ofa me boss sika na koto moto
and I'll say minsu minya wad na mi first can be na minsu mi nkoto moto na se echirom be hu se sikana ila se omuntumi nga ehwe je se ombe pame na yeko nti se yeko na yako yuzu moto no na msiu so sana okande ne mate na minsu mi fa echi na mi kofa sikano na afide umbe hu se sikana ila na mu bisa ya na say enye na first can afide person mu ko adeni pese person mu suspect e eti okache me se be sa dia yen ko busum so na yen ko se ma dwina Jessica ni chiredi bra ama midi moto timo kwa busum sam sama scan ni na ila scan so ne 5000 scan ni na sai eso echenso ombe hu se ina ya fast kai afide juma miyen juma na se ama be tenefi 2 years na me juma bianye ama busum so am koyin so akudware makodi nyoma bi akoyin nyoma bi bebre ama ti se afide nyenwa me hu se busu na mi kosu nyina no ediminya afide ti se sembebre enti na topic a preach and topic we dey e family ho ankasa e family na mi show ombo ho ba 5000 ti ko boso so won di mi amfan koto card koto moto na ze moto ukoto kra ufi abai fo kra mo hawo ko zo mi ze no na beku ana uni edo hwa na wuti anwiri a na mu abuo wasa ko wi asa ko bosom so na ko bosom so be ka che se mu diskan ko se de koto moto eno no be o de be settle trap o de be prawo aw yo wa mi mo bo won be bia de ni fi yonko na be man sa idea no ne owu bi ba uwu se me koka ukaka wasam san omi anwen wi yo abrante wutie ababa awo hwe me papa awo hwe me mami awo hwe me yemfa mafutu na yonko kodu bembezo bi wa ngu a won say tete woniama na toto woniama so ndwem ansa na owuo therefore atone safro hello Apostle ene wama yeni adaho ewo enipa yeni omo etu anamon ene asemu ebie yeni so hwe enamfo semu a bebre ena akodi efiase enamfo semu so bebre ena enya akwanhia afokubọ yenkwa yie yenko jama yie no kura bi kura no onim ho hwe fu no da ko onim no odi akire enne enamfo 70 ensanon eno be hu mbrantia nkitenkite ebronko a enamfo sem enne ukọ sebe 22 fuomu a enamfo sem ko a bebre abawane dress ya drugs bebre enamfo sem eniti se yehwe ehu yi a eniti enwumre yeni etiefo ebewura yasum ne afamu aba adamfo otu yefo pano de yempe yebefa na adamfo a otu fo bone no de yebetwe ho yehoa enhyira wo straight na uka we no we yeso onye ozu hu ameka enye yabi na sai nipa na woni onam no ompe sai nipa no opede oba ni yedium ashawo ni mom na eba ti odi asha skirt obi na address no yobu kuru sa no disi oni ma shawo no hwe front bullet nko won chan o si abrabo mi wo mu ni nti wa meye bidi a apia no ye ahye ni se fun na besi kwa on
de ne so adan na wo ye unyonko sa amma wo chese onimu hwe ti wa wo do yonko akotra gato a o hye bo wei tu husanye onimu hye ba ma ne hye akoi bowa ni hwimu so is ye hye me hwimu so the spirit impe adan oba de hu yamabo amen yonko bisanyi o yonko timi ka che nyese bra jai emwa me yeah yasemo emwa tino obetufu yonko bi yeah yonko bi timi ka che se bra jai na me pese bi yim hu frim na ye na enye yi wakotom o opa o yiwe frim yeah ebi o sapa se mi chimi wanje bua me mpa bom na mi frim onka nkom nye yonko so wanhye ame no ja yonko we yonko papa da bia yonko a ko di na chi a odo traga to timi chi o wi mi se we fa ne buka we fa ne shasha we fa ne yeye we fa ne minyawa medi wo we fa ne taba o introduce wi ma hodo a kira oba di hu mo bo amen hello happy Sabbath yawo yankopon ensure munia apostle ena pastors no motete honia eya na mutin no menshada eni kai pastor me na me free apostle ameka say like me hobo na fufu bi last year amu epie ni ho ni ama staff na ade no by sisi ano mitun say me twa me ho kakra but group na omo me join ma yimi ho e WhatsApp group ma yimi ho free but still na no almost had me a dbn see me who dey me nye because me tunu say niam na mo ye no I come to na me shaka ready on which ya na me ferry because I'm dressing no ma me catch me name my lady ba ko kasai o se me na me nim de enti me mfa sisi am so secondly so no omo blame me say me my aim who say sisi am hu nyansa na say like me say me ya but me who de me see say me no munye friendship na na say me no mon kra eh ewura asema baby sami OKOH e say okoso ni omo nante na preach no tie ni say upeso wu ansa ha oni oho be won o mo shano atare do makukuru na kosi kwanu bia so mde ni kosi no o mde remote control udi won na ko fa yon kwa social media na ko fa yon ko esima wo ke nyina wo da wo nyanko pa so yi we frim and on kura wo friends secret society mu kura o mutimi frim mani ye se ya jin komisi atiasi nti na nya wo akona nti we mini skirt gas na wutimi ntwu frim se mo die duro bi aka ne ye una ye ntimi hu de betimi de aboa yo fa ma hu na ba kan trase ye be de hu ni pa ko awe because na ade ho na ni pare se wani abie na first wa jimi enti no mudu ko gina hon mo a omodu nante sa akwa ne so na nka mo mpese wani bebie ye wa hu mo bo mo adwe mra ho so body ndi sakwa kuma twon anya sa bri ya wati he na me gase me chao ukoto bro nya akoko now the kente udi a friend say awma to ne nan not tia awma no a na kochi pena na na aba nya man sa to ne nan ye the kente na hedai ye the buasa hedai sa bri wa adwani wa mia wani anwane ye no mo chi ubiom ye be she kentas ye the bua to so what ti da onyankopon ase eni onko omo ade wa you from chip no wa wo dia o pass sana ma no simple so yo sana ma no na twu from anya se be haw me pese mama quotation
cause oya buy wa me person me de Bible be gwa o yes sir ka wo 2 lashes ukutie shibim but me dem what to for bo eno ano hello apostle onyame asumdwe nkan nyame nhyira wo pa awon kyerɛkyerɛ odi amayen enedai wonyonko bone ese obra pa eno kore ame nhyira na we de me wakɔhye bibusa wo ma no yewon ma bi wo wa wo ka ache won se etiretwe enye anase ewia ya de tu anwi so enya na omo pe quotation a olbema omo akyerɛ se utia enye anase odi wi tu a enwi so a enye enti se o ho asemeka ka mesraw me pe ho adwenkyerɛ kakra omo kwatentin omo onchira so bebre because me preach graph for the pedua o ni pedua na nsem preach achiwade mi twetwetwe bebre tie bia na won hye na mi preach o ma openye mawe bia na o na efe misrawa ma ye preach di ukore achiwade a ewo ni pedua on teachings na events wa bra bo na kire ni ko a wo ye den topics bebre o no tie bia na won hye den die mi ye eti me ni full topic an kasaba oba de nchira to de bi a topic bi ba asem ni timi piem but then you full topic no tiji so tie kwa kire oba de nchira hello yamfa be me nsane ampo apostle good evening me patche so ho ye oba de nadom e de nyamiase amen e fa me dora me kasa free quit na ene de ma ho o topic no na ya na me betu say akwa ni mu a ho topic say adechia na metie ni nyina didn't know about life okay meaning say any dey preaching you powerful metie trading bia me hwo tem bia me hwo that's it and in me ready eyentia nko a nyame sha ne dma power ye amen o shira so no nyu akoma so ade ma wade yawe onfan doba mezi aso hu mobo no shira mo metie fo nyina ma boa fo nyina me koso nsada sayem esrem say mo amoboa me mo na mbetimi aboa me nti yawe ni dam so nti enkase waye nti wato da bi woto wadwene ba de hu mobo kitua bi ensa 0242 327172 020 72 11 337 kitua bi ensa afeso mesramo azafo bi aba YouTube ene Facebook obo a me preaching on nkrofo chat won chen say me ye no nipa me pachawo na me bie no obi di man say frɛ anase no obi ko wa ben israel kofo be guso me wie na me nambe de o ke de o nyom nyina na papa konfo fra akronfo wo yeah a obi send voice obi maame a just obi ni obi ya transaction and apostle of apostle man of apostle man me bompa so body adman be so we na chiro won wa keke se mpacha apostle na me can see there be so for back na apostle we I say apostle with them me friend mo say I am panyampa no bi so aba apostle no say ani na ni padi bi say the question say asori ben apostle na me say na wonim na wo frɛ no serious o eti mesrawo me number no 0242327172 ti fa me number no ube timi make sure unhwe na be hadwene yes obi on pe kai ti okosire mu am to dwan bi ama to ponchi bi ama no afa account number no open so a no afre me number no abisansa wo so a wonim dadan de no ano no ni obi fraud ni wo chat won chen am pacho enye Africana bia obi be from Africana bia na mpache mfi no onye member mfi no eno so ni hwan ye di atoso ama obi owo Germany na hu say ye wo branch wo se na te say wo headquarters awoshi enya market one workers we nyina no ye wo awoshi enya market enche bia kaso be be hie mu no ye di betudwa ban prempren die ye hie mu wo headquarters ti bomodia ko foridia ye wo ensukwa eho na living ye wo
Kofodia friend number we who was summoning important one friend. Now only Kofodia for embom and some said asempano a tear san a tear baby essence apostle kun or no one a wide day with dear abano a war a year a soft phone so what you see to body shall 0241 944 534 0241 944 534 a year Koforidia I don't know who attack radiswa freyen yebema baby attack radi for you then a war afensu misraw so wo product bi opeso bom de ro dwumedi so a bomodi na frɛ na fabra na embo hu de emfa na mo nso fast fa bo dwumedi no so what you see 0244 609545 0244 ana 0239 505147 na bomodi na enkwagisam entumpon na enkoso da so what you see esan say apostle na hu ode no fabua na wo so nyankopon chinchina na obecha ma bia den aso so ye besre aboafa mo so apostle kwasem misre mumwa ese yawe wafa mo adwumam mumwa na adwuma enkoso ono so onhwe emma mo abrabo ensaida obehye mo anem apostle ye da se bebre meso medamase pasa mensa pasa chi obo adi nhram amen na omwae na oma yekodro amen na dachi wakache se mungu apano kwafo amen modi kakre hu nokure amen na otime ejira so nya kopre everlasting life wiasemu de britia obi efre wonsa bienu a sabe odi de no trans enyem vinje aham yenu aham yensa abato medusa na body en se ya ibre wo mi ntino yem prese ibenya dan kwama yekra and very important ya we nshrai amen onye nakumaso yin na akumaso ade man ni nsam ncha na mani pa yedifo ampa obleg my mfabi nkan de bi you wan nkasa ntu na ni man bedamase yes se musuma ICT na yegu aba no etiefo na hwefo nyina body nshram amen onye makumaso ade man amen amen who is your friend and what type of friend are you to your neighbor tibisrawo bira ho the opposite will be yema ono so yema obi wadi nshira no mawo fa hodie e o watamfo so mfa hye boni bi osefo na hye bi anye ne na asinti aso ne dum na ho ode mra so amen da bi atwedi ampo ya wadi ade osefo nsa ade o timisre so me yedi ade fo wa brabo amen ntutu wana monsi amen dwena sen obadi nshira amen adumti amen amen bye bye you ebusiafo ide radia sumdwe eche obi biara esama obi biara akwaba ediba enkwangisem dwumedie abribia apostle OKOH wadi bre yen ewo 7 years Ghana TV eso empenifo se de ofudua pa ena ye piano ena tre kronkron so se according to eye Roman for huma etidu jijemu eyimu dunai wasi ebeye den ena yebe fredi ye onjindi na ebeye den ena wobeji die wonti ni ho asem